Igere ne chita Kalenjin ibwatene. Imoe ne chita Kalenjin ilele nenye. Igere ne chita Kalenjin ibwatene. Imoe ne chita Kalenjin ilele nenye. Ugasi so chita Kalenjin unengengi. Botingengi onime mwawe yenaitul. Kongo mengen konime teba tige mwaun. Igere na chita Kalenjin ibwatenenye. Igere na chita Kalenjin ibwatene. Imoe na chita Kalenjin ilele nenye. Chita Kalenjin bachelewan. Neni nyoru chita Kalenjin gororiote. Itebelega imilene kotindoni. Kotoy kolega imilangi negimwachi. Kigimwae en wikit konye gororira. Nyingonamge chita Kalenjin agasarta. Chito chita Kalenjin emwaura. Uye milela mati eme matonone. Kongoi chitab Kalenjin, kongoi chitab Kalenjin cheisube kobun takwek cheterchin kakibwa kora
ak episode 11 akobo tetutiet notok kichome nebo Igere ne chitab Kalenjin. Kongoi biik chesubech oisubech, kongoi biik chekao streamen kobun takwek cheterchin. Kichomegei kora eng kebebertab emetab Australia, atochok tugul kobun kebeberwek cheterchin, biik chomi emetab Australia. Agere biik kakoit balozi Peter Rono kobun takwek cheterchin. Agere kabisa komi Locks, agere angot Dorin Chelagat kobun kebebertanyin bo emetab Kenya, notok ko manager nebo kampunit neo eng emetab Kenya nekikure David Bell. Kilen kongoi ak biik akese Masiron kobun kebebertab olimbo Columbus Ohio, ak biik chechang cheingiani ameche kityo ilaikan shian sinyoru tetutiet nebo betutab rani yekibendi kenyoru chepkametinyo notok eng kainet komoche komwowo kokere kityo lakini tinye banda tinye safari neo kong'ete olimbo Nandi County akoi emet agenge nameche ichopchigei sikas amu ngotko kochamilen kikerte anan kiwendote ko ina eng betutab rani ile ngatu kotom iyai anan tom imande, mi kityo sikecherekei isubu inendet president nebo kotab kat. Tikelen kongoi president Eric Benei koinyosho nenyo, kongoi eng biik chekisubech, kongoi eng biik chekilaikan, kongoi biik chekishian. Kingetare show ketinye biik karibu 1,000 chekimi kokerech moja kwa moja, ako mi biik cheisubech kora eng mtandao nebo YouTube. Acknowledge tugul ak alechini ongemuite ongetelel pamoja kong'ete ketou akoi koi ketukte. Balozi Peter Rono kale amune olabo Columbus Ohio kotikemwoe koitindoi len kokoit tos kokoelgei. Kongoi Osea, tokomi snow sang tokokaitit lakini kichomegei ko makiu biikab Texas kotokonetegei ole kiteptoi eng snow, ko kikoromit ng'alekab Texas lakini achek ko kikesoean snow lakini kichomegei, so mi snow ako kaitit ko mami ng'olyo ko kongoi kikere toonyo ko kakonyo ako tayari eng betutab rani. Inendet ko toonyo namba 11 neisubi Mr. President nekokitinye eng wikini anan chito nekobo let namba 10 kemi rani namba 11 kotinye banda ne kararan ako banda nebo cherset. Oyie kakinyorchi kapkwembeiyo agenge nemitei kebeberta nebo Europe anan akot ma Europe, katikati nebo Africa ak Europe, lakini emet agenge nebo komonut, emet agenge ne very very interesting. So kimeche ketachak tugul sobwa asikobit ketestai akokere kakoitoonyo kose mongen kebeberta nobo Australia kwakere kuni kitokomi maat, mongen ale bochin ano maat, ko ngomite maat ngolong'wong kemi koristo ngoli ko mongen ale bochin ano maat ako oripkei molalyo amu korom banda eng kebeberta noto bo Australia, lakini kichomegei. Ko kongoi eng akwek tugul cheosubech. Kakerin akere mongen ale ng'o Evans kobun kebeberta nebo Iten, kemeche kele kongoi Evans Kaitany, ko kongoi amu isubech eng betutab rani, ako kakeker Dorin anan Dori Chelagat, ko kongoi eng inyendet. Oyie ongesharan akimwoiwech ile imyeno yesir eng yo imwa ile asubok amyeno asikobit keng'et ketestai tugul. So karibuni otokotin tugul. Oyie bo komonut cherset nebo betutab rani. Kitinye chepkametinyo nemeche sikoi komwoiwech eng yun tai kole kikure ng'o, bunu ano asikobit ketestai eng betutab rani. Osea, une maat eng ola omi? Kongoi Balozi Peter Rono, emoni ebo Australia ko maat lakini maya eng betutab rani Balozi, uyo kami karibu 30 degrees ikere angot ile kama koya betutab rani, lakini eng kebeberta age olimbo Darwin, olin mi ng'etetab Aramuigei, olin mi Albert kolale maat eng kebebertab olimbo Darwin Australia, lakini ara kilyochin Balozi kokiyan kunotok, yani iwechigei kelechini ko banda tai. Kongoi kora ameche acknowledgean biik tugul chebo kebebertab emetab Australia chemi takwek cheterchin. Arap Keitany ninyo konakimi Japan kenyisiek alak akere kokowek mi olimbo Iten County, uyo kocham kelen Omok champion anan Sosok champion olimbo Iten olimbo county nebo Tolkos. Kongoi akere kora chitab Osea Kiprop kale isubech kobun Nandi County ole kile Kapkagaon Balozi Peter Rono. Kongoi Osea, kongoi akere koilaikan koishare
kongoi kora Kiprotich Kirwa kosubech asola age kora nebo emengung olimbo Minnesota lakini kale mi inendet taonit neo nebo Dallas Texas kale kaatelel eng oret polepole sikoipchi tetutieni Igere ne chitab Kalenjin kongoi biik tugul chebo kebebertab olimbo mashinani kokwenyu nebo Tulwa Mwituny mautie balozi Bitarono amwa acknowledge abwat kokwenyu nebo Tulwa Mwituny Moi University kaboren dubeneti Jesunet ole kichama solene ole kine akwerioti pikipikit chebole mbusit tugul agoi yun koretab arab nam emet mwalimu agere ini mi lok mi chonjo daktari arab nam emet kobun kapcheserut ak arab nyanja mwalimu ya ak boisiek tugul agere chi nekikure sak mutai isubet kabisa bishop balozi Bitarono kobun kebebertab Western Australia kobun kokwenyu nebo Tulwa Mwituny lakini kinyokoyat kaniset nekikure Neema masitun katiketach kiboitiotab Jehova akine konyo tetutiet nebo Igere ne kaitwech timit tugul nebo Western Australia Bishop Sak Mutai kimwae kongoi ak timitngung nebo Neema Church kobun kebebertab Western Australia agere chi neisubech kora nekikure kale Sosi Temas kale ibusubech kobun Northern Carolina gatwech angot arab cheseret angot Pastor Magar timitab Northern Carolina mi Locks ako mi Chonjo magolo siketau tetutiet keka sabaritab tot eng kainet ne naat ko Chematia masikoitu komwawa balozi kole kainet Chematia ko kilyon anan kiamune sikorokendoe bororietab Kalenjin so balozi koi katake tetutiet imwawech a little bit akobo kainet Chematia kongoi biik tugul chakere omi olokenin kongoi balozi kongoi agere rubani arab chepkwony kale boiyot mameto isubech chini kwa chini kobun kebeberta nebo Nairobi kongoi rubani kongoi angot sajin biikab Western Australia kilen kongoi kora angot mili kobun kebebertab Sydney Australia angot swas kibito kongoi agere my dad balozi Bitarono agere boyondono yani chini kwa chini ko baba nanyu so kongoi agere isubech kobun inendet kami taonit neo nebo Eldoret lakini mi akine lo mi tune akine saisiekab kora kosubech pole my father alen kongoi igaskei isubech pole ketau tetutiet akoi kitugoti ak biik tugul chosubech kilen kongoi olaikan oshean ako subscribe YouTube nenyo kongoi kora biik chakere chekakotwekwo chemi kebeberta ese angot arab chepsiror angot kigen angot boyot Steven angot arab koros boisiek as cho kabisa chebo ak boisiek as my boss noto ko Penat and Emily Tanui biik chekimi kabisa ole Adelaide South Australia len kongoi amu ak chepketer mautienin ifani nyo namba 1 Isaac Chepketer alen kongoi ongenam safarini tugul kename olimbo Nandi County akesungushan emet nebo Europe tot nemi betutab rani balozi Bitarono koye magere koite nafas sikikochi akine nafas osea kit nekacham akobo taondoni cham kemwoe kelen nyekan murnono anan ko nyekan osea lakini mongen ale kikure ne opposite nebo nyekan chito ne nyekan abwoti ale nyekan lakwani amu ine komeiywei kotyem ki nelel so toko komwoiwech eng tai yo kimeche ketachin chi age tugul neisubech kele oyie omwochi biik chemengechen kimeche nyikainatet nebo ketyem tuguk chi notekani risks makimeche biik chenyokoren ngot ko inyokor koteitebi ko kimeche kenyoru nyikainatet neimuchi kotoretech ketou tuguk chelelach anan kebe kebeberwek chemakingen anan ko chelelach ko kongoi eng taot nebo rani akere ale oye nyikan lakwani so tokoi komwoiwech eng tai yo kole amune siko ine kotyeme tuguk chelelach ako manyokor meiywei kwo olda nelel meiywei kotoi ki nelel meiywei okot ole mengen kowendi olotok ak ipkotyem so kongoi eng taonyo ko abwoti ale icheroksei eng betutab rani ko kotomo keit yotok ko osea kongoi kakas imwoe kebeberta nebo North Carolina imwoe kele North Carolina angen ale kele Northern Carolina lakini mite South akomi North so kikipchei kobun oeng ko kongoi Sosi Chemas imite kebeberatak
Kongoi Isaac kakemwa eng yo ko kongoi kakase imwae rubani kongoi rubani takebwone keitu kokitinye president nebo kotab ka America kokimeche sikecheng president nebo kotab ka Kenya konekit sikekas kora atindiong'ung ako kimeche kenai kimeche kocherokis biik kyok eng boisionik ak tuguk chelelach cheyoe biik kyok ak kecheng'ate biik kyok eng olemi. Kingen kele bandab rubani ko kakoloit akot akine kikwo kebeberta nimbo Pakistan kinyokonyo emetab America kosomane ole kwai kasi kikwo emotinwek chobo Africa ak kwanyun ko president nebo kotab ka Kenya ako inendet ko pilot komeche sinyeketebe ngot ko pilot nebo lorit anan nebo ndegeit kosite nyokomwoiwech ingele osea kituna ketebe chito kelechi wewe iyoe kasi ne kole mimi ni pilot kelechi pilot nebo ne kole pilot ya lori ko meche situn nyokomwoiwech rubani kole pilot nebo lorit anan ndegeit anan garit mongen ko kongoi kitochok tugul biik cheomite tokwek cheterchin kakas biikab kebeberta ne Ohio ko abwoti ale kitochok tugul eng kebeberta nebo Columbus kongoi Masi kongoi kimeche isharan ak imwochi choronok kotokosubech eng akwek tugul cheosubech eng tokwek cheterchin kokisom kele yeisheoni anan yeisirwech imwa ile isubech kong'etege ano ak kemeche isharan ko nekit siketou kimeche sikekonok no kilen kityo glimpse yani kebeberta kitikin nebo kebeberita nebo Malta Malta ko emet agenge ne very very interesting ko kimeche sikokenyoru kityo kenai kele lion sikokotamwoiwok kosubkei ak chekilet nekachikil ako osea abwoti ale nekit siketou tetutiet ko mongen ale tos itinye ng'olion nemeche iteschi kotaimwa biik cheisubech asikobit ketou tetutiet. Kongoi Sibitarono ameche acknowledgean biik kora chetukosubech timit noto kobo Kalenjin Global Church akere timit tugul isubech akere angot Boas Kemboi kabarastoindenyo nebo Kas International isubech Boas Kemboi kobun taonit nebo Nairobi. Kongoi Professor Chelogoi kongoi Prof akere Professor imi chonjo imi lokt isubech kobun taonit neo nebo olimbo Nairobi county nebo Uasin Gishu county. Kongoi kora angot Pastor Moses biik timitab Melbourne Pastor Grace Mutai noto komi kokwenyu nebo Columbus Ohio ako chitab kokwenyu olimbo mashinani olimbo Moi University kosubech lok biik chebo Dubai tugul kiacknowledgeanok angot Arap Soimo angot Paul Jemei angot Mesha Kipruto ak timit tugul nebo olimbo Doha ak timitas Balozi Peter Rono kijana yani makiutye eng betusiek tugul kemwa kiacknowledgean boisienyi noto kikure Kemboi kobun kokwenyu nae boisiet Balozi Peter Rono ko advertisenwech akobo ng'alekab igere ne chitab Kalenjin Dennis Arap Kirwa chito nechobwech kora ng'alekab postainik akobun Kapseret eng Uasin Gishu county. Balozi Peter Rono kinyoru biik chetani kokenyoru biik chetinye kipawa chetinye talent. Kimeche kora Balozi Peter Rono siketach DJs chechok chekocham koyai boisionik checheng sikobwa yun ketebe ng'ony nekikure DJ Kipsot Balozi Peter Rono akere kosubech pole ak timitnyi nebo night tienindet. Ameche kityo Balozi Peter Rono amakitou akemwa ile meche kebe kidogo kimut biik chok akebe kesungukan kidogo taonit neo nebo Malta atisiketau Kongoi kotomo it yotok osea ameche tamwa kongoi DJ Kipsot ingele cham kemwoe kele DJ komeche kokere chito kolen boisioni koma kouyo bo chi nekakotebe olimbo town anan lakini boisiet nekararan kasi ni kasi osea kasi ni kasi meche kenai kiyam kele boisio ko boisio nebo chi nekakobikenchi ko toteschini kongoi Boas eng boisiet nekararan neiyoe eng kas program nebo lene emet kongoi Professor Chelogoi kichomok tugul akwek tugul cheosubech eng kobun tokwek cheterchin kemeche ketachak kelecho karibu ing tetutienyo nebo tos igere ne chitab Kalenjin ni ko episode number 11 nekitinye chepkametinyo anan taonyo nebo number 11 eng betutab rani ko kimeche sikekono kitiongon a glimpse nebo emet mongen okot ale kilen taonit emetab Malta ko kimeche sikemwoiwok emet ne mining tekemwoiwok kele mining netya ako
Malta ko a very interesting country. Ole kokinyorchi chepkametinyo eng betutab rani ko osea kongoi ngakwek tugul cheka usubech, kongoi cheotesetai usubech, kimeche isharan, kimeche ilaikan, kimeche imwochi chi nemi olo konyo okur neranik ocheng kartasi ya kitikin sisir okot ng'olyo anan icherake amu kimeche kecherin chi age tugul neisubech, kimeche icherake eng oret age anan ko age ko kimeche kele kasi ni kasi, kimeche kecheng biik cheoe boisionik cheterter, kicheng'e kecheng chi age tugul ngo cheplakwa, ngo chi nekwerie lorit, ngo chi neoe ne, sikecherake chito ne DJ, chito neoe boisio age tugul. So tekecheng'e biik cho kobun tokwek cheterchin eng emotinwek cheterchin. Abwoti ale nyeking'etyi eng yu kemeche kebwa kebebertab America sikotakecheng kora chito neoe tuguk alak cheter, chito kora nekinyor nyikanatet akotyem ki nelel ko kitochok kosubikchok, kitochok biik cheokosech kostoikyok ko osea ameche kotekikonech anyun akobo acknowledge biik tutikin atya ikonech a glimpse nebo taonini anan emet nitoni Malta. Kongoi balozi Peter Rono kakeacknowledge chitugul balozi Rono akot ketesetai keacknowledgeni chamwa kityo balozi Peter Rono eng emetab Australia anan bitet nebo emetab Australia tuyot age tugul eng emoni balozi komakitou amakiacknowledgen biikab emetab Australia. So chamwa balozi Peter Rono acknowledgen biik chekibo emoni choto ko chebo eng kutit age kekure the indigenous anan the aborigine chebo emetab Australia. So we acknowledge and pay our respect to the Kala people, the traditional custodian whose ancestral lands we cater on. We acknowledge the deep feelings of attachment and relationship of the Kala people to the country, and we respect and value their past, present, and ongoing connection to the land and cultural beliefs. Kakeacknowledgen biikab kobo emet balozi Peter Rono kakitou sabarit emoni tuyot age tugul komakitou amakiacknowledgen bichotok. So ready keng'ete emetab Australia akebe emetab olimbo Malta sikoro biikchok emoni king'ololi betutab rani. Karibu kongoi osea kongoi kostoikyok ak kasubikyok notok ko emet notok bo Malta kakikono kityo kitikin osub asikobit onai ole une emoni ko emoni komi katikati anan mitei it's an island nokilen kakwembeiyo nemitei between Europe ak Africa mitei barak kwenut katikati uno ko emet nemining. Ko eng betutab rani ketinye kelchin ketinye inendet Karen Jepngetich Chematia kobun emonito bo Malta. Ko emetab Malta kou ye kakimwa ko emet nemining akomi kakwembeiyo. Tindoi kityongon square kilometers 121 notok ko kergei ak 316 kilometers square. Yani no ko mailishek 17 anan ko kilomita 27 iwe kong'etege one side akoi it mwisho. So imuchi iwe kong'etege wakipitar kilometers 27
komining kabisa. Abwati ale ing biik cheomite kebebertab Nandi ko kong'etegei Kapsabet akoi Eldoret ko 49 kilometers. So nusu kele keng'ete Kapsabet akoi Mosoriot itar iit mwisho nebo emoni. So emonito ko mining ako eng biik chebunu kebeberta nebo Uasin Gishu kowendi emoni Uasin Gishu sabarishek 9.4, wendi emetab Pokot anan wendi West Pokot sabarishek 26.6, 26.6 times. Wendi county nebo Kericho sabarishek 7.8, 7.8 times. Wendi kora emet anan county nebo Baringo sabarishek 35. Wendi kebeberta nebo Nandi sabarishek 9.1. So igere ile mining emoni tindo population nebo 563. Yani chang biik chemite Nandi kosir biik chemite emonito bo Malta, ako chang biik chemi Kericho kosir emonito bo Malta. Wendi sabarishek chetecho komwaun. Emonito bo Malta ko kimuch kondochi anan kia British colony ing kenyisiek 150 kot konyor independence kenyitab 1964 koek republic ing kenyitab 1974. Tindoi emoni mokornotet nebo 15 billion ing kenyitab 2020. Per capita income ngepchei mokornotetab emoni koib chitugul bichu ka 500,000 koibe chitugul $30,374,000 in 2020. Malta konyoru tourists chesire 1.6 million per year. Igere ile teketebege kele amune nekit kakoit tourists chebwone emetab Kenya. Mining emoni kosir Baringo ama tindoi Baringo tuguk chechang lakini manyoru tourists chetechu. So kisome kele meche takinetege emotinwek cheuchu. Official language nebo emoni ko Maltese ak Kingereza, ng'ololdos biik 88% Kingereza. Taonitab emoni neo capital city ko nekile Valletta. Tindoi emoni kanisoshek 365 ako 90% ko biik eng emonotok kobo Catholic. Tindoi kityo university agenge ing emonotok ako tinye university agenge. Malta kora ko nekit no kimwoe kele highly industrialized service-based economy. Mwaat anan kere IMF kole emoni ko advanced economy, kokere kora World Bank kole highly income country. Malta ko nekit kotindoi unemployment nemi ng'ony kora, tindoi 5.9% unemployment rate. Ingen kele emetab Kenya keng'olole over 40%. Unemployment rate ko number 6 anan the 6th lowest ing dunia komugul. So kitinye taonyo kobun kebeberitab bo Malta eng emet notok bo Malta eng kapkwembeiyo nemite olin bo Europe. Ko kimeche siketach taonyo kokatech eng betutab rani, ko kimeche ketachin Chematia ikat bororietab Kalenjin asatawek atebenan tebutiet netai, ko ameche ikat bororietab Kalenjin Chematia. Netai achome akatak akwek tugul kainetab Jesu. Kainaik chu kekurena Karen Jepngetich, Chematia kainetab gaa. Ane abunu Kongoi Chematia, katomo kameche satebenan ale ibunu kokwet ngiro eng olin bo gaa, kameche kityo ikat bororietab Kalenjin. Kou ye kakimwa ko Chematia, Karen Jepngetich Chematia ko taonyo namba 11 ne kakinyorchi emonito bo Malta ing olin bo kapkwembeiyo nebo Europe. Ko Chematia kameche anyun awek atebenan ale Karen Chematia ini ko ng'o, ibunu kokwet ngiro, kisoman primary ano atya iwe secondary ano Chematia? Okay. Ane abunu village agene specially nemi olin bo Nandi, kikure Kapchemoiwa. Abwati ale kikokas biik chechang. Ako olin yo ko kap Pastor Eliud Misoi, cheptab Nathan Arameli ak Lydia Arameli. Abwati ale ongen tugul amu biikab Kapchemoiwa Center. Ane kiasomane Nandi County, sukulit nekikure Cheripsi Primary School.
nekit ak kapchemoyo eng yo, nekit ak kapchemoyo yotok amu kicham they skoleni from home to school and back to home, kimakolo. Lakini kinkeit class lo yo kole kewal sukulit notok koek boarding school, kemech sukul. Lakini angot no kora ko kicham kebwone ka frequently amu kitaketau ng'alekab boarding kitom koek serious missing. Ko kiasomane yundo akoi kenyitab 2005 atar KCPE au kia proceed nawe sukulitab St. Bridget's Kiminini Kolimba Kitale. I think it's a national school now. Yeah, where I started from Form 1, away Form 4, and I did my KCSE Yundo. Later I joined university. Kongoi Karen, kongoi abwati ale atomo keteb akot kele ara kinyeundok ibisir ngot imuchi ikany imwoiwech ile kinyoru pointishek ata eng Kiminini. Abwati ale sukulit a national school. Akongoi ing biikab Kapchemoiwo chemengen Kapchemoiwo eng Nandi County ko kou ye kamwa Karen ko a special county anan a special village ne nekit kikoproducen great runners, biik chebochin inendet Fatwell Kemayo, biik chebochin Wilson Kipketer nekimuch kobut rekodishek. Bunu kora kebeberatak Kipchoge Keino, kikisikyin Kipchoge Keino Kapchemoiwo eng biik chemengen. So igere ile Kapchemoiwo ini ko ngakilen Nandi County ko a source of champions, ko Kapchemoiwo ko ole bunu as champions chechang cheboto champion nekitinye betutab rani. Ko Karen kaiwe akoi Kiminini anan kaitar Kiminini. Kisub ne kiisir eng yutok atya iwe iyai ne kiwe university anan kiwe colleges ano Chematia? Kongoi. Kingajoineni Kiminini ko ki a mission school by then. It's a Catholic school lakini kimi chumbek chekinetishe in that school. Nguni kingajoineni Form 1 ko kinetishe sisters karibu somoku eng sukulit noto. Sukulit ni ko kisubi kabisa in protocol chebo chumbechu. Nguni kingewe yundok ane kiabunu Nandi ako kimang'alali English cheile kakaikaitu kole kiang'alali cheu chochok chabo gaa oli. Nguni kingaite Form 1 kele kole chepchumbiat nekinetech English ande in probation amu mi ng'alek alake chemengen ing'alal komie eng yu. Nguni kokeibe probation korok sikachanam ak students chu alak. Kikichang kikitimit sine lakini kingaro tugul ko kiwo college kimi probation amu lagok chechang ko kibunu Nairobi, mara Mombasa, kia provincial school by then. So probation ini kinginda probation alete kagenya aja. Amaje kabisa ngipatare Form 1 angalali English makanyisi alejige akameka na decision ale from now henceforth when I become somebody I want to do something with international relations alejige I want that girl who is in the village konaigole the background does not affect the future but it's just a road to success. Agilgane asira composition kasira anyun komie kingosoman chepchumbiat kolen ngo nekasire chu anyun ndalen koro kole nikeina komi probation yakine kole jaigil pole koneta kole jina pronounce ni kole kibunu Scotland aleje gaginye ngwan kasi lakini kimi pamba tu pamba ketar anyun Form 1 ngipatare Form 1 ngomaya ngonekitay ku linguistic kwa chepchumbiat keita kokeny kwa kowe kolinyo amu kikako kumai kosit akine konyo anyun in pigal in wa Kenya nyikename yoto komatuko improve in English missing lakini at least I had a very good foundation. So if I am anyun English kongete yoto angot akimi another foreign language kitatese lakini unfortunately in our school we didn't have any foreign language. Mi nikasema wacha ni work hard in English na hizi subjects zingine yenye mimi naona I'm very good at. Kia very good in arts. So after Form 4 kanyoru bistan admitted in the university in Kenyatta University at the start so manet in Kenyatta University. Kia tegani Bachelor of Arts in Sociology and Gender Development. Yeah. So kongoi nye Karen. So kaiwe Kenyatta University. So ke mangune Kiminini nyiwe Kenyatta University. Ko ameche tatep kora agere
ingele kaker kainani akere kainani kakisir kele Chematia ngalen aker ko kelen Chematia ko maimining mising so mongen ale kabunji kanamgei ak ne kainani kelen Chematia. Okay, kingesich kegurena Karen Jepngetich. That's my official names. But kingo amini go kiamini na kimae kero ngot konyil aeng amu kiamini kale kitutugin kiloishek na abo 1 year ile lakwetab 6 months. Kimaetu komero mama nenyu kole ngumatya lakwani kegurena kityo Chematia akonam kokwet mzima kugurena Chematia. Kongoi kinen Chematia. Ko kainyo Chematia kainyo bitar Kenyatta University kabisomanji in Kenyatta University ki graduate in Kenyatta University ang nyetar korup ne ing yutok ako ki rahisi iwe high school anan ki mujisene ki mako ki sigiko kichome somanet akas kele lakwetab pasta ko abwoti ale pasta atkan kora ko kokile ng'alekab somanet cham komwoe biik kolen hustling ne tukchu tugul chu kiroisi bandang'ung anan kilya kitar university atya korup ne? Kingawendi secondary manyoru shida mising amu my parents ko at least kimuche kolipanwa school fees. My mom is a teacher nguni kiingen ng'alekab somanet kabisa kisacrifice everything. Angot sikebendi boarding school ko kimakwei sabet ne kararan. Melen amu lagok mut sinyen komi school pamoja ko kimako rahisi amu abwati aingeni high school ko kimi my sister and my brother ko kimi form 4 nguni kiui kasi lakini they were just trying agor nikawe provincial school ki fees kora chebo first term kinekit 60,000 lakini kicham kokilegei sigik kitinye chaik ing yo kebute chaik keibe chebute ko akitinye kicham kobae tuga nguni kingap kotiritit kinen kealda teta ing yo chepterit kesugumane kotestai banda lakini kimako rahisi mising amu kingap yani they gave their best. That's what I can say. Ko Karen mongen kemwa ile ki siblings anan inye siblings mut anan omut kole nga inambata ngolimba gaa ing biik chemeche konai. Namba nebo somok chepto nebo aeng chepto neta first born ko chepto sikorube kijanayat sikwane siko kijanayat age ati siko chepto nemining kimut namba somok. Kongoi nye Karen. Ko kaitar anan kaiwe university kakokilgei sigik kaiwe university Kenyatta University ako pongezi amu kingyeun ibikilgei ibisir kaing'alal Kingeresa che kororon nguno imwoe ko kirup ne ko kaitar university kinyetar university Kenyatta University korup ne? Ngoni kingami Kenyatta University ko kialechingei amache kityo my focus ko kiamache anyo bitonin alechingei kityo if I want to do international relations this is nowhere I should belong. Kimangen agot any channel lewendi bitonin lakini kialechingei kityo regardless of anything amache kityo abai bitonin amu maybe one day I can be ambassador ko lazima ibuild the foundation before you get there. So kingami yundo katawa joineni classes chebo foreign languages awendi banetigei kiami games kora alechingei ngomanyoru scholarship ingin kitabushek naweza pata na games amu kiachezani volleyball kabisa kicham kebwane angot tournament in Moi University Chepkoilel ngoni akiligei kunoto kotun achut class nebo Korean language akilgei anyun 6 months 7 months ngomaya kinye ngatyem kabisa ngang'alali Korean komie atya anyun arawet nebo 8 kotikemi classes kele mi opportunities chekebendi Korea komakiligei nangen ale amuche ang'alal Korean I can write something akilgei kelecho Karen I ready mi opportunity alete wo ya ready neni kemoche kele kimache kityo passport atikechengwok visa ndalen aro ngomanya angot passport nito kimwae akaikon kityo 1 month nekisobegei alete ara tos okany acheng passport korok kele achen kotko metinye passport ityem next year ako next year awendi agraduateni komatinye that opportunity kokeny komaendi chance notok alechingei acha
Ngabwane tuguk nitok Karen pole katilin gut. Ketau icheng imande imite university nguno. Tami university tomatar sukul. Last year, so imi last year ang university tau inyoru maget imeche imande. Okay, so testai kongoi. Ako kakasing ng'olole Korea nangen ale anyaseo kamsamida ko in Korea ko kongoi nye Karen manetkei in mang'ololi Korea ng'ololi ng'alecho aeng amu kikowe kebebertab Korea so ko kongoi so kaitestai eng yutok ischi kenyoru maget imande imite in university kenyit nebo let ketau imach bitonin akotomo metinye passport kelechin pole kaichelewan amu atkan kora biikchok Karen ko masho kochobegei ng'ete chito kotoi kotebi okot ngap komach kobat yani ip kocheng'e meche kokolso akotomo kobat imbaret imuchi kwal keswek akocheng phosphate ako katom kobat imbaret so kele kergei ak nekaitak kenyenye emach bitonin nyekelechin kimeche achen ako makere biik agency mising imwochin ine biik cho kobo ng'olyondoni preparation early simangitepche kechelewani. Amache acher biik cho kalechi yae kase itinye kurset iyai kiy kaikai kabisa put things in place. Ngingen ile magat ni ko kekeshichenge mapema ama noto kityo angot ya tom inyoru opportunity. Be positive amu mengen ile nyone opportunity auyo. Ko kekeshi chopkei situndo nyone opportunity konyoruni iegu tayari. Amu side nenyu abwati ale tos ale kia ignorant amu kimatinye mentor nelechina Karen ya imache iwe bitanini ko tukchu ak tukchu chemagatin lakini sai kotitinye chito ne guidanin akolechenin ai neuni ak neuni ko kaikai kabisa biik cho keke osub ngalechutok amu very important at some point. Takiyotinye chito nelechina nguni in passport mashikenyoru suppose shaitinye situn inyoru kit neichenge ko visa kityo ko I could be in a better place. Kongoi Karen kaimwa ng'olyong'yo nemeche konetkei biikchok icheng ki nekikure mentor ako abwati ale bo komonut kora kemwochi biikchok kelechi okot ngomewendi ui icheng passport sikonor sitepte amu passport imuchi iboisie koek ID passport okot ngamaiwendi ui ko ngot kekurin kelechin kakobit banda komabicheng'oti amu tekoni time kecheng so ameche kesom biikchok kelechi cheng passport okot ngomatiny mewendi ui isheitau icheng akicheng anyun chichi kikure mentor neng'ung'et neikere meche icheng mentor nekararan mecheng chi kityo amu kakicheng'e chi icheng'e chito neikere eku role model neimuchi sitebe ng'olyo ngot komi ki ko kaitestai kaitar anan kaimisen mateiwe Korea amu kimaitinye passport kakilechin kany ngibitun seretyo cham komwoe biik kolen kany ngibitun seretyo so kakochilil banda nekatai amu kamaitinye passport so kirum ne Kingaro kunoto nguni acheng passport in fact kipacheng passport betut nerubei kotekan around 2 months anyoru passport nguni in the process achenge passport ko kiang'alali ak biik alak chebunu gaa olin lakini kiwakimbiaji chikikolanda akichek kalechini kaikai kabisa ara kaine akine sanyo olinda kuakwe kolecha achek kinge kityo sport alechi arendi kele kilyon ing sport kolecha abir mazoezi sinyoru time angot at least sindaki inviteanin race ngole ko imunyi laba amu determination nikiatinye hata wakina abir mazoezi awe sport ako passport nenyu netai nikianyoru ko kikakisir profession ko athlete amu kiangen ale kabisa kotko kimatawe Korea abune sport amu kikalechigei regardless awendi apire mazoezi ngalen kicham kolabati mama nenyu bas akot ana labati makeraki awendi atau mazoezi achainya ngomaname report apire mazoezi alechigei angu kimatatun awe anyun in maju ale agilgei kityo ale ara passport ni mawendi kunoto kinye lazima kwai kasit nebo agete kora apire mazoezi ngoli ko kiami kora group nebo international youth conference kicham kotinye conferences in safari park amu kitinye kora opportunities chebo kolanda biik nyoto kora atau asoman French kikineti French
in some other foreign languages, like I go interested at French. Hata wawendi fellowship ni akapere mazoezi atkan kora. Akakanyi graduation. Koma graduate ni graduate arobanda mazoezi ngukakomai kouit kasit amu ae mazoezi Nairobi. Melen kiatinye in amu sigik chu kikiu kebe Nairobi. Mama party noto at some point kiu my parents akebe Nairobi, ketebe Nairobi. Nguni kimatinye opportunity nya trainen ni ole bakapsabet anan ko iten kichama trainen ni to Nairobi again biashara 1 2 3 agawendi conference noto. Ko Karen kemwa ile kiyae biashara nebo ne? Ane kichama aldai ngoroik yama azungukanoti kityo eng state ola amu Mitumba cho kealde? mitumba kotomo graduate. Imi sukul ak yaseleni kaityem labatet ko manam lain amu mara kimainye mazoezi neingen nekit igraduaten ibiwe iyai biashara nebo mitumba atya yatugul ko nekit igraduaten ako kit nekanai kora ko kabinetkei Korea ning nyun kong'etin makoingen Korea nyiikas mite French nyeinetkei French so iyae French ing yu iyae biashara nebo ngoroik atya kolya kiitono ng'alekab French. As kingotamite French ni anyoru kibarua kampunit age nemite Volsops kibarua as a clerk. Mete korok anyun biasharet kai awe anyun kibarua full time amu kikiai full time. Awe nyundo akasale Kaitar sukul, kaitar university anan tomo? Tomo, nekit sa graduate, kikatar exam, kikatar kila kitu. Kikanyi kityo graduation dates. Ki 2015 January, au kia graduate ni July. Nguni January nata. Ngawa kibarua initani. Awagene. Hata kibarua kia clerk. Ai kibarua, akase I don't belong here. Karen kochengun ngo kibarua so kiboisie kichenge kityo anan ki ingele cham kemwoe kele godfather tukyo tugul chu kiaplani kityo anan kitoretin chi? Kibarua no kesianai cham kebendi kanisetab AIC Laksama mi Nairobi. Kuni cham kelen mi HR nebo kampunit fulani mi kanisani. Koma tebe in my friends chemi chae kasit olinda alezini ngachiti. Komebarwa awe after one Sunday approach and chichota akaleji I'm planning to graduate okay I go senior ni and I'm really interested to work in your company. Koleja next week ibu CV. Ibu CV. After 2 weeks kopirwa simet koleja nyo ke trainen in kasi ningin apply itestai. As koma endi ke trainen as a clerk. Kami procurement as a clerk. Arwale goma ya kasit ke anamagene atesetai kotestai banda. Lakini after like 2 months agera ale ngo repetitive kasi ngoma grow ngo kinae rani aye mutai aye the same time and I'm not growing. Ane my mind kiamaje something international. Mama kityo comfort zone. Kialen kityo I don't belong to Kenya. In my mind, that was what was in my mind by then. Alezi gaza. Gota muita graduate ni saro what next? Kongoi Karen kacham ng'olyong'ung amu meche konai biik chok amu mameche yeku comfortable itebe comfort zone for a long time ako kito nebo komonut nekaker ing yu ko inye icheng'e ki nekile networking. So kewe kanisa, ngimi kanisa kelechi ngokile uni mite chemoget nemiu iteb ile ng'o ni yoe yotok nyebiteb kunotok. So biik chok atkan kora matebe ribe biik kotebi chito kot koek comfortable matebe kole lyon ko ngap itebi ing yutok ko kami biik cheechen chemuchi kotoretin ak iwendi icheng'e so maiyegu no itepche kityo. So kaiyai kasini au yoi graduaten ako kiyai kotianit boisionito nekeyai ni. Nguni kasini kiae ako a graduaten atar ko ngeweke let kidogo komi chito nekilechon apir mazoezi
atawa ngalalchi chito kalezi arai ngumana mazoezi sikolia nguni kolenza isin taimuite kidogo hii ngaro hii ngakasikia mwao imi kila alezini after 2 days avertini alezini angini kitakolia ngalia kinye ko inyoru kine ile sasa kolenza ane karen takibire mazoezi takwaje unangorese lakini taimuite muite anyun nakagraduate ntami kasit ke imige sabonda kebagewek amu akase kabisa I don't belong here. After 1 year in that job, after 1 year and I'm 2016, alezike aita tepchenyu ko kimi programs kiadvaita seni government cheba volunteer chikikikure G United kiadvertise ni government of Kenya kole you go as a graduate you go and volunteer somewhere for 1 year and then kegonin certificate. Alezike kuja NGO speak chikago volunteer. Alezike me I'm leaving my salary, I'm going to volunteer because this is Karen pole kagi advertise an ngono mi gazeti mitei kenyorchi in advertisement ito ka advertise an government kianyoru gazeti amu baba nenyu ko kocham kwale gazetishek kila nguni ngamnyu cham kwale kosomani politics ne kosomani politics kometoi wa kimasta nin ba advertisement again ki sports asomani chane nguni kwal gazeti tagera ai kaile ba graduates nin kwa qualify apply ngumi internship mahali apply bara amu ki mama ki company ni kya kikararan lakini kiagera ale magroeni ale I need a change. Apply G United I go shortlisted. The moment kaya ko kityo shortlisted ko birwajit kinya nikileje na karen time muite matai labati ko time muite ko leja karen ngomi lagok chukonyu ko koinyo ini konyu ko kata akuni somani Italy koleja ingen ile ngalejo ba kitabushek mata elewani mising lakini tos akoni namba si ngalalji lakwani amu kotale kine scholarship mangen ale nene Italy ale pass konu kotema atebe kityo ngalen kuuliza at least tapata information kidogo koma kona namba lakwani ko kikure Lydia kimi Italy textani koma Lydia ongalala lakwani ande bunuga lakwetab ka angalaljini Lydia alejini ngakase kelen ni scholarship lakwa Italy tos anyoru what are the things what should I have so I can get this scholarship college na Lydia mite scholarship lakini ara ngo keger application magaiga system 2017 alezini ara kimaze ne asunguni in this application sa hiyo nguni ateseta kiamete kasi anyona ale kuna hopes awe volunteer kinga volunteer kimutabusia busia olimba budalani ko kabia inen Busia kebi volunteer ni inen Butalangi anan Busia kijam ke volunteer ni in school ke volunteer ni in school ke ga motivational speaking. Sometimes you can teach if you want again ngalaljini bigap kokwet kora. Yeah. So ngalaljini lagokab university anan chi age tugul ak biik primary school mostly primary school. Okay. So if volunteer in Busia kotianit Ki volunteer for 8 months. Okay. Yeah. Guni ami volunteer. Kikonon leitebe how do you survive ki aina nan kikonon tuguk che boisie si o volunteer kityo kikichengwei families chekomenye tugul amu kile lazima integrate with the family ngoni ngechengwei a family ibitebi ak that family ati kikone stipend nebo 6,000 Kenya shilling. Yes. And kikilipani those families nguni that family is supposed to go in ole irue akogonin chakula, of which for me it was very okay amu kinga mangu kityo company na akase kityo I want to do something to impact our society and I want to go international. I told Linda kanyoru kora it's not the way we are at home. Kanyoru it's a very hardship area. Ogitan challenges kora. Hala komegana kora appreciate no labonu Nandi County ale hey kage Milanda
amu ngilen iro maisha nebo nebo Butalangi. Busia. Budalangi nebo Nandi County kelejin Mungu kityo kongoi. Nguni kingaitite olindoi anyoru challenges chechang amu most of the girls there they go through hardship area. Kokona at least aboishe in my skills sikikalanan in university amu kikai gender and development kora as a minor course. So I'm now bringing my skills into action. Nguni advising girls in the primary school nekikiatachana again the women in kokwet notok amu most of the women ko kinini cham kwalda omena fish nguni ya weekend kebendi kengalaldos ak bichu kemwae 1 2 3 motivate kind of a motivational speaker kora. Yeah. Kongoi Karen. Kaitebing Butalangi, kaitebing goli kakelechi nekany ngalekab Italy. Ko kiito no kimangu kakobek man singolimbo Butalangi kiwege Nandi koita uyo anan kiito no kirub ne. Guni 2016 komaleja leader kakeker application agoi next year 2017 amuite anyun ing Budalangi kiatau August 2016 amuite 30 atar awege kebe ka Christmas keyote January keyote sukul awege kobwa wazazi chechu Nairobi awane Busia awege Busia kokeny awekse kokeny the first thing nekibai abirchi leader aleji this is 2017 kikele kiatau ya application ichu kije komeyokwa leader in link ateseta ablani online kimako rahisi sine lakini asire motivational letter tajini certificates as akakany aplan January kikiyat kityo ngele kiyate kurani aplan kumuta akakany kityo 2 weeks by the grace of God kekona admission kuma scholarship as notok admission kityo ngo kelenjin kakiadmiten in university amwachi Lydia kolecha Lydia taikai kiyate scholarship around July aleje kakoloit kokeny apir kasi ane Busia olin apir koitin elections koitin kalechu kikiadvertise ngalekab election aleje ke amu kianini kia coordinator nebo students chebo Busia supervisor aleje ke amu supervisor makai kalaba Nairobi pa plan in jobs juba IEBC kale ngamo konyor akapostenin papers chechu chebo school anyo Nairobi nya application chebo IEBC clerk registration clerk yes nika apply na nikakaa tu nyumbani update ni kityo ngalekab Busia amu kia supervisor ngolin update ni kityo ngoli kotestai sobet amaweke Busia kokanyoru kasitab clerk alechike nguma komi banda Busia Kenyoru nebo IEBC ing Nairobi. Nebo IEBC ing Nairobi alechike ngukai kaib kasini sikoek rahisi angot ndakiyate scholarship kole ko rahisi ae ngalechu bo scholarship ami Nairobi kosir ami olin amu ki suppose iapply akiyokte parcel kobun DHL akiib kora embassy kiai enrollment ing embassy amu kichang tuguk chekike embassy down stamp isir wealth declaration kichang tuguk alechike ngaweke Busia komakoi ae kasini alechike amu kanyoru opportunity akot age kora eng yu nganame yuto ako kaonget arawek atau somoku siketar volunteer Busia aname asirchini boss nenyu nekibo Busia alechini uni mako rahisi awek olin koleji aran koitu 3 months makai kekabaran apa sinyon one week iweke aleji sawa mami ngalechoto ketestai kunoto koit application nebo scholarship koleji Lydia apply scholarship anyun ko kaidana ole kibendi koleji iyae neuni lion ko kaidana Lydia anyun apply scholarship June atar yoto atestai ka IEBC atare kikiyai registration get a registration retain us awaken for IEBC until the time we were doing the election. Because the time we were doing the first election, ko kimangu results of a scholarship kora. Komang ko positive. Ki around
August, September, around October. September, mabwoti ale September anan ki October komang results kora chebo scholarship komang koek positive. Abaibaitu ane ale ngatar election ni sawa. So Anyun imekoimete iyoe Busia iyoe election ako kakomong'in scholarship. Guria Alright. supervisor nebo Busia kaker kasi kolin kokonane otjakta kokona certificate. Ko ki very supportive akine supervisor kolejo ai kikonin certificate ko kakotar chitugul ngetar pamoja kityo kunotok amu already you have given your service sa awezi nyimwa certificate for 2 months mayai kasi ketare yung bak Busia kokona certificate ko family ni kiachini kasi koyakwa tuguk chuk amu kianyo abruptly kimapangangei koyakwa kityo musikoshek chuk kila kitu atar kasitab Busia kunotok bila proper plan. Okay. Itestai ak election kobek election. Atestai election inguni yu akapanganigei as ng'alekab visa ole aplandai visa. Atestai ng'alekab election aplan visa olindang visa kokeny ko korom kasit amu kilechinin ara kosin iwendi viyaen kitalii kalya meya in Kenya amu is in Kenya. Why do you want to travel to Italy? Kokibe ole itetanjinigei amu kimakorahisi akine. Kiaywa interview akine kele ara tun kewe Italy viweksei what's the advantage of you going to Italy instead of kusave your pesa na usome huku Kenya. Kimakorahisi maswali. Atetanjinigei eng yo alejinigei ngumo akoi awe inye amu kingatare interview ko kikorom interview na alejinigei ngumo akomi hopes. Atya alechigei ngoek chikaai akine akoi yotok ngoi Mungu akine cheching ngoi makenyi. Sa after 1 week kopirwo bichotok ba VFS ole kikolektane passport kolecho anyoi passport nenyu. Awendi kekona parcel aleji probability ya mtu kunyimwa passport inakuanga ngapi? Kolecho bichotok it depends on your luck lakini most kotko kikwa embassy au kia interview ko inyoru aname passport alejini Mungu tos kokoit wakati nebo amanda tos koichomwo atya asa atyanam passport akamang'u ami karit anyun aweksei ayat polepole ndalen aro ngokakekono passport nebo 1 year abaibaitu ane ale Konin visa nebo 1 year ma passport visa nebo 1 year. Visa nebo 1 year nebo Okay. Nebo ano nguno iwe nebo Italy. Yeah. Ko imeche iwe Italy as what? Iwendi kenyoru scholarship nebo sukul? Kianyoru scholarship, full scholarship nebo school. So Anong sukul anong Italy? University of Siena, Toscana region. Yes. Okay. Yeah. So nyeichopkei as nguno kainyoru visa neng'ung'et kangibibikenyo kotomainai ile kainyoru ng'eat kainyoru visa ibaibaitu nyeiratkei so kirum ne anan meche siwe Siena nguno anan meche kitaka how long siwe Siena? Mete ng'alekab visa korok keai election korok ketar komie. Atya after election anyun achopkei aleji baba nenyu ingen ile kwanyoru visa awendi in Italy. Leja baba nenyu atikele ne iwendi ano? Aleji awendi Italy. Koleja kiyaita ano ng'alechu ngomaimwoiwo angot. Aleji kimongen akine ale bendi kosuldoi kimamache konak stress anan ko hope simat koba ng'alechu through komie. Kokwang baba nenyu lakini kikamwachi mama nenyu keae process tugul akaleji mongen as ole wenditoi. Ko mama nenyu ko chi nesise matamwoe ng'alek chechang. Nguni kingamwachi baba nenyu kole ara imache siling ata nguni achekis kibaibai ina atyo kocheng'wa kityo transport akachopchigei bandab Italy. After election iwe Italy. So kaitu kainyo kebunu ki nekikure scholarship lipanun ki age tugul kaiwe Siena Italy ko kolya ibisomanchi ne eng Siena?
kikakikurcha course nebo international relations. Oh, nikimeche nikinye nikikasye mole kinye. Masters. Oh, ikapiyai masters now in international relation. Nguni kingait oli ko kimako rahisi sabet. Kinyanyoru wa Kenya alak kora students chikimita inyo chikimi akot kolidia ichutacho. Kotaretech kabisa big time, kitaretech kabisa kesetlani, keai registration, everything. Kotaretech kabisa in wa Kenya wenzetu. So the moment nikiasetlani akatau awe class akera akinya ale ango chumbek tugul alechike are amuchi iman ngile me that work and ngiwe for the first time a new country I think class ko make anybody new alechike ngui kasit inye hata I developed some fear. Awe betut netai nebo aeng alechike acha uni maamuchi au kiyaweta kabisa ki betusiek chabo winter kisnoeni ako lazima iwe full attendance nebo class ako kora ole kora kokakokona culture shock amitwogik amu ole kikiame pasta pizza chekakinde cheese kila kitu kindo cheese ane tomo ame cheese ngait ole kora kokona hard time chakula ak language kimakomi chi nengalali Kiingereza Konoto nekomeche ateb amu king'ololi biik ngolindo ng'ololi Italian ko kisurvivanda ano ing language ak culture shock inoto. First of all, uzuri program nenyo ko kikyae English. Nguni ole kimi shida ko ole kiamishe amu kicham kechobwe food ati kekonin kadit ibiswaipani kityo ak any food cheimache. Ak in hostel kora ko kikone student houses chetinye reception. Nguni yundo ko kikorom kora communication. Ko yache kora i-learn language, i-catch up with language amu we survival if you don't know the language. Lakini in class ko kikinete English. Nguni komi kora in free classes chebo Italian. Nguni ya kimatinye classes chechuk awendi Italian classes anetige 1-2 kikonu free of charge. Ako mi kora program nebo school neineti international students Italian kora. Nguni kimako ui integrated ni kunoto pole pole. Ko Lydia kaitebi ing yu so ukele mongen ameche sateb ale ing'ololi fluent Italian nguno ko kaitebi ing yu amu inye ko kiinetkei languages kabinetkei French, kiinetkei Korean ak nekabiwe Italian ko kitar sukul ing yuto kaing'alal fluent ing Siena. Kiatebi kenyit agenge kityo in Italy matajutige classes chebo Italian amu in my course international relations ko suppose kora imande outside Italy if you another country if you soman another country anan iwe internship another country so that sina international welfare ole umete biik kityo Italy. Nguni kingal 2017 ak partly 2018 ko kiami Italy. Atya amande awe emetab Spain for my exchange program. Nguni matasub missing class chakikofani chebo Italian. Nguni kumangalali fluent but at least I can communicate. Yeah. Ko kaitarin imiteu kaiwe Spain kaiwe ole tugul yu. Koi graduate anan kitar international relation masters nengung. When this Spain ko kitoma taramuki exchange program ki part of the school curriculum lazima imanda outside Italy ya international relations you can study somewhere else. Nguni I choose another internship ulinda Spain ibanet ke Spanish kidogo amu kiatebi 6 months. Kampuni nikia kora receive international visitors nguni kiacha kora anetke Spanish kidogo atebe ulinda 6 months atya aweke sukul Italy nya exam chebo mwisho atya ataranyon sukul kounoto komatanyoru nafas nekialonane
Italian amu matatebi ing Italy kongete yoto. Amata itar kora so ugele ngololi Italian kidogo, ingololi Spanish kidogo. Ko Lydia, fast forward ke tesetai kuni ko kaitar kai graduaten ako abwati ale kokenyi nitok kingengololi besyo kouni kimitei kikakerakin kikait corona, koit corona kelen meche sitar igraduaten asiweke gaa. Ko kirup ne amu kokinyorchin Malta nguno, so iyoe ne Malta ako kinye graduaten korup ne? Nguni 2019 kikatar sukul. Kikatar everything coursework, kiakanyi kityo graduation. Ako kimache my parents kobwa olipo Italy nyokoro graduation. Nguni masha plan ay graduation. Ale ngawa Kenya korok, ati tundawe Kenya graduated. Awe 2019 December ka. Watebi December inoto January aweke February. Ale nya graduated ni March. At least nya invite sigik chu kobwa. Tundawekse March 2020 kokakotaike ngalekab corona. Aitu kityo kole kotau Italy komyandos akeker border kunoto. Kekere border kokeny keku the most affected country kekerche quarantine. Amu kiamis student hostel ko student keribe na keleche makemandaas kabisa in the student residence. Kekerche akichek student residence. Kokoromit kabisa graduation ni. Kokoromit kora imache maimande yangot ingot ke imite kokoromit kora koe plans ikaipangan chito kobwa zero kabisa. Amu kikitebi April, May, June ngotori makimangu kabisa the student hostel. Uni ko disorientan plans tikyotinye chichang. Ko anyway, i-graduaten mata kobwa siki graduation, itar graduation ngunget kiyaito ano, kikiyai Zoom, kikiyai ne, itar graduation atya korup ne anan ang nimite mate memi Kenya ako memi Italy, imi nguno Malta. Kiwetito ano olito oli anan kilya? Nguni kingoit July 2020 kele kako mako corona keyat borders tos travelan akwane kikatebe Italy akase makomache bortonyu Italy kora amu in stigma nebo corona kele tika chorwenyu ngebe Malta amu is a highland komatatya komi corona yundo. By then kitom koek affected Malta corona kabisa. Kebwane kimi Central Italy. Kokima komi flights chebwane direct akoi Malta in Central Italy. Kename basit around 15 hours kebwane south of Italy sinyikelanye ndegeit sikebwa Malta amu maloo yundo. Kebwa chorwenyu anyun kelechi kemaketebe Italy amu right now maki students mako kafaranit school kakobek scholarship makoi kitravelan Kenya amu the borders, international borders are closed. Amakoi kibe emet age amu tinye corona olindo. Kelecheke the only safe country ko keba Malta. Kobe Malta ibobe komngo anan kyobo ano Malta ko ngele kenget kitya keba amu nito no mache amu biik kyok konyokoren chami kose Chematia nginyoru ngele ngepromoten chi eng olimbo kap Chemoiwo kwa Nakuru anan ko Nairobi kole mabel kot, so inye kenget akile kimeche kebe kityo ongetya kobe ano nguno? Kingami Spain ko kicham konyone chorwenyu Malta, kicham nyikwae kasi olimbo Malta. Nguni at least she knew anendet nekimongen, inendet kikakonyone besho. Komwachi boss nenyi kolechi nyoiwa kasi sakonin kot amu kitinye boss kot ako kimakomi tourist kokeny. Kolechi nyoiwa kasi sa memakeke accommodation akonin kot. Ngimach obwa chorwengung kora ko kot ko 3 bedroom ko kot. Komalechi nasa ngebe ngechakta amu mami corona olindok. Ako olindok kengalali English kinyoru kasisiek. Alechini soso kaimwa kabisa ngebe makwele kerateke kebwane.
keitu oli nyuko beginning post nenyine ako konech kot kabisa ne fully furnished, it had everything. Ako lenja nginye madam kemoche kasi anan kenyone tourism, aleja aja kotko mi bitu kasi itu akine komaleja kaiga amu ochorono ngasira akwek tuai atisomeny konyu. It's much better that way. Amu sai komami tourist. Maigere kabisa kobwane tourist sai amu corona. Karen kakisirin iyai kasi nebo ne ingele kechunde kakekonin ole kakekona kole otebe kasi nekiyoe ne. Sai ko kikasisiek chebitunotin ko kinini waitress. You work as a waiter. Yeah. Oh, okay. Ko kinyo hoteli chichi? Tinye hoteli kabisa neo nebwane cham kobwane international tourist. Oh, okay. Ko ye kakimwa mtayo ko emonitok ne Malta konyoru tourist cheite 1.6 million ko chichi chemokoni kasira ko kasirin yeku waitress. So chitab international relation kanye iyaselen iyai inye ko kialda ngoroik ing olimbo Nairobi, imete olo iwe olimbo Busia, imete olo nye inyo ak nekaitu Italy nye iwe kanye biwe ile konin nekabit nye iyai waitress. Iyai waitress kotianit anan de iyoe kora noto. So kingo tam Italy ami quarantine ko kichama application chebo kasisiek. So guni ko kikanyoru kasisiek alak ko amu corona kelejin unfortunate makeibe biik. So komi kasit nekiaplan nemi Slovakia. Nguni kikanyoru kasit noto. Suppose awa lakini komatawe. Suppose awa the end of 2020 komatawe amu corona. Nguni kole ke-postpone. Nguni kinge-postpone komache ketoi keyai fresh background check. Kotai kolecha nguni komache nguni documents chekamach kochanga kole. Again, ingen ile ichenge documents kora komache rabinik. Nguni ale ngaib kasi nebo waitress sa si rabinik chekanyoru aboishe achenge documents chemache bichu. Kebir kasi nebo waitress. Kebir ketrainenech keku kabisa waitress chekimondoe. Kinganyoru rabinik. Nguno Karen ko waitress ne mwisho nguno sahi kiyoku international kora ngalechu. So around September kinganyoru rabinik awe back to Italy kikimache good conduct and everything. Awe Italy pacheng good conduct akacheng kila kitu. Atya awe Slovakia ule kianyoru kasit nguni ibayalo in paperwork and everything. Documentation. Akacheng papers chebo olinda. Kolenja anyun natawo kasit in mwezi wa 3 arawani nyone. Ko Karen ingele nguno kakoloit bandang'ung sinye ngaiwe Italy imang'u ngolo kobek sukul itar sukul ak nekonye inyo Malta nyeyai kasit nebo waitress koitar kakiyai icheng kasi ake ngolimbo Slovakia. Ko biik chemengen Slovakia komitei katikati nebo Central Europe olin. So bandang'ung nguno yetar yutok ye Malta ko ketokyigei Slovakia arawetab somok. So ukele kike processan ng'alekuk itokyinigei Slovakia. Arawetab somok. Ko eng Slovakia biyoe ne? Ibiyoe kasi ne lion? Kasitab communication assistant. I'll be working with AT&T company. It's an American company, I think so. Oh, okay. Telecommunication Yeah, company. telecommunication. Yeah. So, kongoi Karen, nekit kakinetkei ki agenge nengimiu inye ko nekit yoskeni yani metepche iyeku comfortable in one place amu kakochang'a kaitebi imande ak nemeche iwe emet age kora ko inyoru kasi eng yu maitebi ko kaiwe kora matin komi corona ko mai given up. Ameche atebenen Karen ale ne anyun nemekonin inye amu kakimwaat kelen cham kelechin murechu anan kijanaechu kinaosea kemwochin kelechin meche onyekanitu ne nekonin inye sinyekanitu kuni nemeiywei akot ile emoni keng'ololi language age emoni keng'ololi ne what drives you?
Me, I have passion. Me, nakwanga na ile passion ya like I want to go for my dreams. Ati ngabe singanyoru lema comfortable koma maridigani my heart at the veyunda. So what pushes me is the ambition in me. Nekia tilagale tiga amajawa international regardless of how, but God is going to lead me. I'm not settling for less. If there is an opportunity, just go for it, and let's see what happens. Kongoi Karen. Ameche akuro sea mongen abwoti ale ingane ko ameche site ng'ololji kora tibik ak kichanek cho nyokoren cho mitei olimbo kap Chemoiwo. Cham kemwochin biik kelechin abwoti ale kinginyone Karen ko kikimwoun checham akase kemwochin biik cho kilen ui bikilgei mabibet. Bolechi biik wait a minute, molechi biik mabibet amu mi chemi kap Chemoiwo che kikobetyo kotom koit Eldoret. So kaikai akot ibabetyo lelo kosir abetyi kurgat. So ameche akur Hosea koteb tebut. Hosea ngot itinye tebut, mongen Hosea ngot komi lakwa ne kakonyikanit saiti koni, mongen ale kakotisianin inye anan kaicherake anan ne Hosea. Kongoi balozi Bitarono, kongoi Tonya Chematia, ameche ngot komi beek yo ing'eny ini amu sabaring'ung kotikolo amu inye kakase kakere CV anan resume neng'ung ko ngeng'ololi balozi kikwo emotunwek karibu 11 eng Europe. Mache sikomwawech kele yara kibalansandano bane kora ako kiwete ano emotunwechu. Ngap komi chi nemi mashinani angot kwa Nairobi yo kochale balozi ngap ibakarwa eng liso ani ite town betusiek aeng ko kikowek kurgat koitu town kowekse risop. Hosea anan komi chito akot nemitei in tulwom ng'etuny makanye akot kokurosen kwo in lesos yani the next county makanye kwo olinda kole mabate olo anan kotomo koit akot Baringo kemwa Nairobi uni kakoloit Nairobi tomo koit chitab tulwom ng'etuny Eldoret tom koit lesos tom koit Kapsabet ko testai Hosea. Kongoi balozi Bitarono ngotang nole chan bichu isubech ameche akere kora chito nekikure Abusang kobun olimbo kokwetab Karen bunu ole kikure Chemwaming'yun yumbo karibu Nandi Hills akomi ole Adelaide South Australia mi lok mi chi nekekure Edu bet kobun subech kobun town neo Eldoret town kongoi Edu Asbon koech ko chitab kokwet eng yu ako chitab Ndalat ako chitab Risop ole kiamin oli Masiron Kipchumba Sila kosubech kobun Kitui. Kongoi kora akere waziri Julius Ruto a minister nebo finance eng Uasin Gishu County kakoshian shwakne akosubech waziri. Kongoi waziri ak timit nebo Uasin Gishu County ak boisionik action nenyo neisubech eng saisiekab koraki. Ako chichi waziri ni balozi Bitarono kinganyon emetab Australia kochobwo committee town ngame kikure terep gogo. So kongoi waziri kenyo akipchi nebo betutab ra ak biik chechang balozi chang biik ngeng'ololi balozi so far kakong'ololchi Karen biik 1,007 1107 chekakorichen shoini kotikemi kityo sabaritab Chematia atinye tebutik karibu somok ake ko kemwawech ile kingimi ole ngotamutin kidogo kotikeweke yun tuko interested amu kingimi inye Nairobi kochang ng'ala ingen ile ngimi sukul ngami ane ko kicham amutoti students chebo Moi University akweryoti pikipikit eng kurgat yu. So 80% of the students ko ngilen iro ngot ibwat ng'alechep ngap ngimuti ake eng pikipikit ko ngap kobwat kole ngabirchi sigindet ole kakobit kaketes chebo exam kaketes chebo fees tipkwap kwametukyobo boisiek. So what was your ne kikere kingimi yundok kwa sukul ko maibwat ile this is my comfort zone suppose ngami yu ko or the circumference or the environment nekingimi yoto kibwat inyendet mung'aret an kinamchi ano capital ako kingimi sukul kora ngap komi a belief ne ngap kibwat kele chito mung'aret komi sukul koshikekondemoni kele no ko makotesetai anan makonome network nebo olimbo class. Kit age ko kingimong'u kora eng sukul
nyitestai iyosulen inyoru boisionik chu iyai kasit angot ya biik yotmoni boisionik kewoken ak IEBC. So kingimi IEBC ko kiune the work environment anan kiyata chekicham kekonin imi olimbo IEBC amu keng'ete Busia ole kitokos kasit. So kingimi IEBC ata chekicham inamen IEBC ak iro ile suppose. Ak kit age neamoche ateb Karen, I know this journey, although this journey tugul ni struggling from point 1, point B, point 3, so maibwat as ile sabarini suppose I comfortable ak atau sabet nenyu amu ikere ile kakoloit sabarini ng'ung from place to place. Kit age kora neamoche anai anan kit nekachera kora ibalosi Peter Rono. Karen ko lakwetab pastor. 80% matenyoru lagok chechang, ingen ile kichang acherik ng'alale pastor, kibwat kele pastor, lakini Karen ko so proud ako ka-acknowledge. So kilen kongoi pastoek tugul cheisubech amu ngap kiketungan tienwogik cheking'olole pastor chekilene, lakini Karen ko lakwetab pastor ako ole kawo kora kotikotieme konam songoliet nebo ng'oliot nekikinet. Ameche kora Karen kora sititestai ng'ololchineiwech in terms of ladies. Ladies kokoit ng'olyondoni kale tos koikas balozi chekikure ng'alekab sponsor, ngap komi ng'alek chep sponsor uyo tom ikas inyendet. So Karen sing'ololchineiwech tibik chechang, majority of lagok chengomi olabo sukul korwochi kiy nekikure sponsor. Kibirwochi kole ngacheng'a sponsor simutai olabo weekend komuto outing, komuto ano ketembeani kolyon. So ng'ololchi amu among'u ale at sabarit neng'ung'et tugul ni ko kimuch kobit chi nelen I know this and this akomuch atoretin. So how did you resist anan ki overcome such temptation along the way? Ngebwa Italy. So kakeitu Italy kekere kele kinyo kokoromit kasit obaregei ak Italy ng'alekab culture shock and ng'alekab ne. So kingimi your thesis anan somaneng'ung nebo thesis, so tos kidwelande ano ako tos kama faida nebo somaneng'ung back in olimbo mashinani. Lastly, ana sanyo nebo let balozi ngotyem kongoi Karen, abwoti ale kesir Karen ko meche tamwa kongoi kora akerin Chef Kemboi kabla kobun Ruiru, kongoi Eric Maraba ko noto ko mwalimu, abwoti ale kale great program inspirational, abwoti ale kakochera kara Maraba inendet ko mwalimu komite kebebertab Hungary ko malo nyundo kiwendi Chematia Kangogo nekale isubech kobun Alabama kemeche kemwa kongoi ak akwek tugul cheosubech. Abwoti ale ye kaicherech Karen. Singya kiweke nyateb tebut agenge nemi yu nemeche sokoi atebenin ne lazima ketebe chi age tugul ko ameche iwalu tebutik cheokoba Hosea asinye ketar atebenin ng'oliot agenge atya keweke maybe agenge kokeny akeweke kekonin imwa ng'alekuk chebo let. Karen, ameche iwalu tebutik cheokoba Hosea. Kataune Hosea koteb kole kianyor nano capital atau biashara kingami university. Kakataune korok ale kicham ami games department, kicham achezani volleyball ak netball. Nguni kingebe tournaments, ngiweke school kekonin something token. Ahora kingeker sukul ko kiae community service, ki partnership, community service and partnership with Equity Bank. Nguni kicham kolipane karibu ngebe long holiday, nguni kelipane karibu 7,000 and 10,000, I can't remember very well. Nguni, those were some of the money I used to get when I used to hustle in school. Nguni nginyoru kidogo ko kimitumba kumele ngialach stoki kidogo kityo cheimuchi izungusha neolio akolit. So that's how I started my capital and that's how I started my small business. About the IBC, the working environment was key friendly. Amugi kima menye yellow aga amugi walking distance karibu 600 meters kimenye Laksama. My parents walihama wakamia Nairobi, nguni tamko amenyega
akawendi kityo kasi karon ku kasi nabo chitugul nabo kawaida. Ako kora amu kikatebi Nairobi for like 6 years ko biik tugul chekikiyae kasi tugul ko biikab area chekiangen, kikamekan friends. Nguni kirahisi ayai kasitab IEBC amu kikiyae ak friends, biik chebo kokwet ak sama. And another thing kora, agui nenyu ko ki pastor, baba nenyu inendet ko ma pastor, lakini kingoba Nairobi kemetech reserve kiami high school, kimi reserve olin baga, nguni kingeker sukul nyiketebe kapkogo. Nguni ngitebe kapkogo ingen ile chito ne responsible nya koeku agui musasi ni yundo. Lakini kingatar kityo form 4 kibatebi ak my parents in Nairobi. Nguni ngele kia growing up with my grandfather and at the same time with my parents. Lakini baba nenyu kiponemena after form 4 kokatar sukul kaeku chito neo. Lakini they were very supportive by all means and ways. Karen katebtebun ngap komi biik che lagok che ngetaban kapkogo kelen lagok che kataban olin kap komuch kobetyo amu mastrik angut agogo tos kiune agui nengwong ki so strict anan agogo anan ki sigik kiune. Acha agui nenyu ko ki very strict, ki chitab kanisa kingoit Sunday kabisa komami kiy neketeshin. Kibendi kityo kanisa, kitar kanisa nyimuny kityo ngon, makinome angot mugombet, makinome angot ki. Kai jikoni ki lazima keba amu kiamishe tabui ki chitab kanisa kabisa. Ako kora agui nenyu ko ki chito nekichome somanet kabisa, kicham kocherech atkan tugul. Abwoti angot betusiek alak kingami olin baga kicham aribe tuga eng olin ba mi ketit neu nani kikikure museset, kicham aribe tuga eng yundo Sunday. Nguni kingap konyo kovistenech eng olin yo kolechinech akokiligei kabisa eng sukul. Ngobun ndegeit barak yun kolechinech situn olany koroin mi barak yun. Kolechinech kabisa okilgei kabisa. Sobe angot Churuman, sobe angot olin ko kicham komwae Europe kabisa ine. Kolechinech okilgei kabisa. Nguni kingami angot akine alechin koimo ng'oliondonoto ale agui nenyu ko kichome somanet. So what legacy will we leave to show him that at least we had what he said. Amu kikosirto agui nenyu lakini nga kora I still feel he's my mentor. Amu ngalek tugul chekicham komwae kolen isup bukuit netilil. Ako kiasup iman ngalechoto akakere iman kobendi ngalek komie. Kora I still say he's my mentor even though he's not there. Amu he was a very strong man. A very strong man. I wish he could be around to see all this happening, but mamingala. Yeah, so that was my life. Kongoi Karen, kongoi kora ngotari recognition bichu sitiwalu tebutik aeng. Kongoi kora boisiet nekiyai agui amu kiyai legacy kiinstill and values ako above all ko keret ani kishu komauten tuguk cheiborgei sai ko through acknowledgement. Kongoi kora boisiek sigik chok biik che echen ngowae boisiet neo amu success nebo Karen 80% of maisha nanyi ko through the grandfather nanyi and the entire family. Kongoi agere Dickson, kongoi biik Kipkoech, Lagat Shadrack ak biik tugul. Kongoi agere kora Julius Por kosubech kobun Kapsa olin Nandi County. Agere John Koskei kosubech chitab Kapresan Garap kechabe kilen kongoi ak biik tugul. Agere kora ingiani kora mama tar ko kebeberta nimba Columbus Ohio. Karibu kimi kabisa show ni moto nebo Igere netab Kalenjin akimete kityo kele ti laikan tishian show nebo betutab rani amu tetutik anan ngalek chemwae Karen kocherin amu safari ni ko safari neo masafari ne rahisi. Igere kityo nendet ko Chematia man lakini ngalek chekikwa Chematia ini koechen zaidi kami tebutiet age Karen anan komuch recognition kongoi osea agere chichi kure Julius Kibois ne kalebunu All Saints kapchemoiwa preparatory school. Abwoti ale sukulit ne kelen kisomani Karen Dickson Rotich Kipkoech Shadrack anan Kipkoech Shadrack. Kongoi ngakwek tugul chekausubech kimeche kemwa kongoi.
ko karan mi tebutiet ne cham ketebe chito kole imuche kakosubech biik chechang eng yu akotebe kolen koker Chematia kakoker ko ko mara komi chi ne kakoker eng yo kole ilion Chematia ini so Chematia paning'ung ni iwendi ni imi kityo kiieku booked anan ndakwamuani tai ngolin anan ngot ko kotokwamwani tai kotatun ile kecheng chi nelion ko chito neune simakoi konyo chito kityo amu nyokoren murechu choket ngap koker nguno lakwa nekakosoman neu Chematia kole kakotar masters international kakwo emotinwechu konyokoritu murechu kora makokonye Chematia are you booked or tomo anan ngot komi ko limits kone imuche kakotep chi akokere kolen nelion Chematia ini anan ko kakoywei anan komi chito nenyekan amu kainyekanitu is tos imwane akobo ng'oliondono katep. For now, I'm still single. Kongoi. So abwati ale kakokas amu kakere mara makanyo kora murechu miu kotep you are still single ako you are explorer mai chito nenyokor mai chito ne you know I want to encourage you alejin kongoi amu kitinye biik cheu inye chemanyokoren kitinye biik cheu inye chetekani risks chemeiwei eng banwechu kibendi chu kaiwe Europe kaiwe emotinwechu kakateb Hosea kole nekit emotinwek ata chekiwe ako what took you to try and visit those countries? Kiawe karibu 10 countries in Europe. Most of them kiawe amu kiawe because of exchange program. Ni programs tegele Erasmus ngoliba Italy. Konin opportunity neba iwa another country ibisomane olindage agi kouye kate somane Italy nguni ngele isomane Nairobi University kokon imi Nairobi University tosi when Moi University chepkoilel lakini ultimately we say you graduated na Nairobi University so commit these programs within Europe kya maximize and capture opportunities iju au kya wendi matunetu through education ko sponsor na school. Yeah, and another one ko kiawendi kora ya kakiker sukul ko kichame bachenge boisionik ku Luxembourg ko kikawa amu kikanyoru kasit kidogo kiba ripchini chi lagok ngolindagi au kiamache atembea lakini Luxembourg ager ale opportunity nebo exploration at the same time without spending too much. Ko kiawendi alak boisionik ko alak kora alejinigei exploring amwane ko China chama travelani atkan kora every now and then alejinigei mara gaitu Europe man simuta kakiteben about this country among and if you are a student you have a lot of free time nguni during that free time kialejinigei if I have nothing to do let me travel and look around the world. Yes. Ko Chematia kongoi kito nekanetege akobo inye Chematia ko inye ichenge ako mechokwani kasi ne kasi iwei biik ngap kelechi chito waino kole maeno nebalemek nguno amu kewe kakirib lagok eng yun sikobit inyoru opportunity ikere emet nekotomo iwendi ako ke consider ile amu kakikonin ibirib lagok eng yotok ko kakoek free trip so mabilibani ole itebe ibiribe lagok kekonin ole itebe kekonin cheyome iseven chepkondok ikerto kora ko imwachini ne bichuchok chu kakatebat kale ngebir transfer chito nebo kapchemoiwo kelechi ya kimeche kepromoten iwe Nakuru kole mabel kot kometo matokwo kokeny amatokoker kokeny Nakuruit kai akotebi koosityi kapchemoiwait kai kotebi eng village no kilen kebet akibetyi village amait akot Eldoret imwachini ne biik cheu choto. Balozi ako ngoteshi kora Chematia balozi kakas kong'alale choronok chechik ako Lydia angon ng'o une status nebo boy child ngolaba ole kibunote tos inyoru kijana chep ole bororietab Kalenjin eng emotinwechu Karen. Kongoi missing. Kamache amwa ale netai kora about motivation atinye in traveling and settling in a new environment kobunu my parents amu
from the word go kiagere my parents, kiagere my mom korelocate from Kapchemoywa agoi Nairobi, ako ki mwalimu, ako kimako rahisi kabisa, ako kiagere ko settlean akite. Atinye korelocate net akite akipke settlean akite komie aketunen in. Kokona motivation notok ale if we could make it from the village to the city, ole kicham kelen kityo biikab Nairobi kingobolin baka kelen biikab Nairobi ale if that could happen, what is the difference in Europe and Italy if you explore it's just in the mindset ko kayamuan kwaakse kole imaktei nguni kokona motivation kikona my parents motivation of exploring because they wanted us to have a good life ki their best kebe capital city. Now capital city is not for us, international is for us. If your parents can take you to capital city, do more than that, go higher. Going higher abroad because you never know what can happen here. So that is the reason why I always keep moving. Kele opportunities jaba boy child. Yes, amu galenaro komi most of the people me wakale here, both female and male, we are studying together. Kimi kesomandosi tugul komi kora wakimbiaji in che taretech atkan tugul korwae ichek akobwane gaa kobwane ole akobendi gaa, but most of them they end up going back home at some point. Lakini komi akichek the Europe gives us equal opportunities, both ladies and men, so I can say that. Kongoi nye Karen, kotakemwa kityo kele in kikakitebe mi an engineer, a young lady who is an engineer takimutu kwenye program, ko kikakiteb kele ngakochelewan boy child, kikere nguno, most of the time koba lagok yeunye the boy child girl ko graduate ni nyoru masters ko mure jogo ko borye ko mara la ko pa ko takchige ngalekab chepkawa tukun cheucho ketebe kele what is the secret with the boy kamune so kochelewan boy child koleje the secret kale ko when it's time to sleep kale ko boys go and sleep kale aje girls we go and study mongen got ko secret notok ako tos imwochi ne young men so kokilgei atya komat konyokoritu yekawasoma nguno kometo kunoto kokeny komakokonye kong'ololwok akometo biik che investment nekararan so imwochini ne boy child kokotokokilgei ng'alechu. What a little boy child, like, just try your best. God has good plans for everyone. It's not only for ladies, but yeah, I think you might get Chito. Just go for it, Amu. If you don't push yourself, no one will push you to the limits. So let me boy child get younger and go. Makolusen ho paraka, Amu. Mamigine raisi mana mu. Angot pani tunguli ko it needs a lot of efforts. It needs sacrifice. Mayaga tokosit panda ibwat kityo ile mimbaret ka amache awa takwa mincha kole takwa alia no just fight to the end at least chun baga kobwane kityo as a in ma pwane kityo nyukosindikiza ning safari ngung kiko change chwak sikikuni. It's high time for you also you build for yourself. Mata iroga kabisa, build yourself from where you are, not from where you came from. Amuja ata komi mainyege negere mali chemi ka chang biik chegere olinda kora. So ikanyor opportunity ne inyone ole basang ole ka chang chemutik chichang amu ole kwanza ole ba Europe ko chang ala chichang na, lakini just remember where you come from. Ibwat sigigugi ak ibwat ke inyege ile akonena takchinige. Amu saya angot yekimi yuko it's you and you yourself. Melen takomi sigiko subatin kolejenin kaliasia ini saya it's your life. So alejini get your boy child to just persevere and not lose hope. Na kazi ne kazi mameche kichakuan kazi so kazi ne kazi kongoi Karen amu in
kararan kemwochigei kunotok asikechergei ing bani tugul ni. Ko Karen, kongoi amu in koi boroindo simwoiwech bandang'ung. Kimache kemakun chemyach ing ole iwendi. Kito nekacham ko inye mainyokor kele kimutin Nairobi ile amu kiaitu capital city ko kaikacheng cities chumbo sang. So meche ibarai kiwatoshekuk chi iyeku chi neikere ile amu kwaitu yu icheng ieimen haya meimen yebu ng'ony iweke nyeyebuch kokeny irekte olimbore ako kainyo kaitu Nakuru which is provincial nyeinyo Nairobi which is national ko the next level ko international. So kongoi Karen akobo nyikainatet neitinye kimakun chemyach yeiwendi iyoe tukche tugul chu. Kongoi amu inye iexploreni ichenge tukche tugul kimakun chemyach kimeche tekekere. Abwoti ale ngot komi akot kandoik chekokosech chebo county government ko kakoro ole otinye biik che international, biik che international relation people who are really trying and doing great things. So kimakun chemyach Karen. Kotomo keweke sinyakonin imwa ng'alekuk chebo let ko mongen ngot tokotindoi tebut Osea ak ameche Osea kotai-acknowledgean ngot kosube biik. Kongoi eng akwek tugul chekakosubech, kongoi eng biik chekakosharan. Abwoti ale kaicherake chi, mongen ngomaicherake ko sauring'ung lakini akot ane ko kacherake amu in Karen, I've been so fortunate enough to travel in Europe, emotinwek chotok kiwe, all cities chobo Europe. Kianyo akot akoi Malta, I've been to Italy, Siena, no tugul no Italy. What I remember about Italy is the great food. Anyiny amitwogik emono kabisa, okot ngimi ole imi kochobe amitwogik chekororon. Kongoi akot yo iwendi ko kararan emono iwendi. Slovakia, it's a wonderful country. Kitinye biik chemi Hungary, kitinye cheisubech kora. Kongoi eng akwek tugul akemeche kesom kele meche kenyoru nyikainatet neu ne Karen neiwendi ityeme tuguk chelelach menyokoritu. Kazi ni kazi kou yekamwoiwech. Ako kongoi amu kakinetkei ki neu networking. Inye ko ngimi ole imi ko kaicheng network metepche buch. Imi yeimi ko mara komi chi neimuchi kotoretin itep ki. Ngomengen itep amu yetep kekonin inetkei. So Osea, ameche akonin kotai-acknowledgean biik atyem ngot komi tebut itep singyekiweke nyikikochi Karen komwa ng'alekchik chebo let. Osea. Kongoi balozi Bitarono, kongoi kora Karen amu kaimutech safarit nekakoloit, safarit nebo cherset, safarit nebo kamang'unet, safarit nebo keam tai, nebo keba tai. Kongoi Karen, kiboiboen amu nging'alale banang'ung no ko ane uyo kingashukan emetab Australia kakalkuletieni ale kotomo angot awe a quarter nebo emoni bo Australia, lakini inye ko kiwe ole loo. Kimwae kongoi amu kafilen akine motivated. Kwabwoti ale after yu komakapiman tulwom kotinye olimbo area, lakini akere ale back to the drawing board. Akere kill konderboindet kabisa nebo Sako olimbo Moi University yumbo Kabutindet. Kongoi kimi pamoja. Kongoi tukoboiboen biik angot Dori Chelagat kale kiselebreten, they are so happy, they are culture kale baibai akobo the resilience netinye Karen. Kongoi director mi chi nekekure Koech Lagat Shadrack kale isubech kobun olimbo Asia. Kongoi ara mwalimu ara maraba isubech mi chi nekekure Boen Arusei kale the strength of a woman ko kale ti testai wik kabisa Chematia. So boiboen biik ngole mtandao keisubech mi chi nekekure Koech Lagat Shadrack. Biik chekakerichen so far balozi Bitarono kakerichen Moses Lagat ko boyot kibo Sharta asolayat nekibinderboindet nekitaune olare kakoingian boyot akere kakoshian ing olimbo kebebertab Dubai. Kongoi kora kandoik chekikere mi kandoik kosubech angot ambassador nebo olimbo Pakistan notok ko Daktari Julius Bitok komi lo isubech akine. Kongoi kandoik, kongoi biik tugul chosubech programini nebikere chitab Kalenjin amu Karen ameche kora koting amu koiro tugun chechang ne netikochini amu koiro opportunities chemi Italy, koiwe emotunwek che ine neikere neimwochini chito mi mashinani no akere kora
kole sasab ko lazima kesir kasi sasab ko lazima anyor unemployment amu kage address an issues chechang mi ngalekab ameche kotingololji video kijana kanan tugul both ladies and nini naigeni chito kityo kesir kasi sikosikyi konaktang sobet anan ko kakoek employed kakosoman chito kakonyor only just the first degree akwo kityo mashinani yoko ameche kora koticher icheket akotimwawech kora ile for instance this scholarship chekifaiten tos tikomi any other when and how can someone for instance komeche the scholarship chebo kebeberta amu karo scholarship chekuk chebo nekinyoru kebebertab Italy ko kikomutin emotinwek chechang yani privilege chekibwanunda this scholarship so ameche kora tingololji biik kora kotibwoti yani imwa a way how can these people apply for this amu chang biik cheime lejine chengwa Australia chengwa America chengwa Canada chengwano so ameche sititiny akobo the opportunities chemuch kenyorchi kebeberta nimbo Europe and then kiit age kora nameche kora kongoi kora kawere ngotari recognize Wilson koech ko agenge nemi agenge ngachek akomi kebebertab olimbo Italy kongoi Wilson akomi father kora Kigen komi kora Rome yumbo Italy kora kakotwek mi kosibech chini kwa chini ameche kuhusian kora the opportunities chemi kebebertab kongoi Osea kotomo iwe Karen ko ameche tamwa kongoi Dr. Bitok noto ko ambassador ngolimbo Pakistan akwek tugul choto kausube kakomwa Osea kemeche kemwa kongoi ing chi age tugul chito Italy noto arap koech kemeche kemwa kongoi kora ko tekechengin daktari ngot ichomwech ko kararan kora kenai bandangung koi ambassador koi chito neki travelan kinetishek Moi University kikisubit imuchi mengenech lakini kingenin kosubkei ak bandangung ko kongoi amu keib boroindo kitinye professors cheisubech professor Chelogoi kikosenogei nebo man ako kichomok nebo man akemeche keboisie boroindo nitok kecherchi ko Karen kotomo iwalu tebutik chotok ameche iteschi ng'olyondoni amu atkan kora ngeng'ololi kuni kokere biik chechang nginyoru lagok chechang kokere kityo America ingen biik amu kikasya koba biik America koba biik on scholarship abote chekianyoru ng'alekab track scholarship so kisiamach bandanyu ami form 2 akere ale the only way ko awo kityo akamande ng'alekab labatet anyoru scholarship which is good kongoi amu kiityem notok wameche koting'ololji chichini ngere kityo kole ngoma America anan ko Australia kobet sikoikochi lil boroinwek chemite olimbo Europe boroinwek chemi ako kacham ole kemwaita amu kingoi baba kasetit amu kisomani kasetit konyokokere ine ng'alekab politics kokoisom ilechi kona ane classified nyiiker as ng'alekab advertisement so maiker kasetit Nation kityo kokakial kasetit so koka classified yun komi advertisement chekakimwa ng'alekab scholarship ng'alekab kasisiek akiker sports amu kikeker ile ngumewe on academic imuchi on sport ngumenyoru scholarship iboisie akityem so maikany ng'olyondoni kokilen kazi ni kazi ameche teing'ololji chichin nyokorni simangotepche kokokoi simoshek ola tugul people are on internet lakini tuguk chekere eng internet koma tuguk yani kokere tuguk che kou inye nekingiro kasetit kumekere politics ikere ng'alekab classified amu interested ak tukyo ko eng internet komi kiy age tugul mite ng'alekab opportunities mite tukyo tugul chu ameche siteing'ololji chichini neranani katare sukul kashe itou iaplayan melen kongi imite university ko kaitou ityem tuguk alak maitebi buch so malazima bitor karik akitebi meyoe kiy you have to look around you have to network you have to do this Karen ameche iwalu notok akiteschi kotaicher chichini mising ko chichi katare sukul ni mite secondary nimatinye kamang'unet mwochi ng'olyo Karen Okay, kongoi missing. Kamache ataune tebutiet nekaba Osea nekale ang'alale ng'alekab employment.
Pole huyo aka freezen Karen ngula Karen huyo aka freezen lakini mami ngala ngota acknowledge kongoi biik cheisubech eng kebeberwek Amu tugul. most of the people kotinye business chebo hoteli ako ranani ako sir biik alak che ngotare ko pass down to the next generation ako testai. Kunguni restaurant nikiyoe kasi ko ki Karen tos iketyi kidogo kake freezen kole kamamangsa Chito tos iketyi pole kake freezen testai. Kangalale ngalekab job opportunity chekakelecha ngalale ako kamache ale the best thing ne kwalana ning Malta ko self-employment. It's a self-employment in that when your boss and you can agotosi recruit as many people as possible. Amu mostly Malta ole kamwaita balozi ko a very small country lakini ngiro tourist chebwane oli ko chang nea magoi compare the environment itself. Nguni angot achek biikab kutit kabisa ngabaro resources chekitinye eng olin baga achale ndaki mobilizeanige ake convert these resources to our own businesses where we own them. Achikekur biik kityo nyokoiwei kasi kotos kosulda ake amat kero mising in kimastab in employment. Kele lazima kosirin chito kasi siyeku stable. No. Ole kwalana eng yu ko if you have an opportunity of expanding yourself, expand yourself and isir biik alak kasi. Atya ngalekab scholarship, emet neu Italy kotinye scholarship kabisa chechang. Amu in Italy ko is grouped in regions. Chang regionishek and every region kou counties chabo gaa. And every county nga kotelelchin ke inege. Nguni eng Italy komi these regions. Every region is independent. Ako every region kotinye scholarship chechik cheterterchin. Ako in that scholarship kotinye portion chebo international students. Nguni ngiapply chito such scholarship ko rahisi inyoru. We have an added advantage amu ki international students komi some slots chebo international students. Ndai ko kisir komie anan ndai ko kisir komie anan ngekurin interview ipiyai komie akisir ko matamake ngal chita. Ko scholarship they are very open and they are very genuine. Ko it's upon somebody to take an initiative ako tiem. Karen kingengalali kimi chi ne kokakitach ak balozi komwawech kole kingwa America ko kinyor chekikure partial scholarship. So tos Italy ko tos partial anan full no kikure full scholarship. Ako une visa testers chebo Italy tos iyanun ngab ngimangu kilasaisiek chebo biria cho kikure side hustle ako titeshi. Kakere demographics emet balozi Peter Rono neindoi biik che kwere 110 years anan 120 years ko emetab Italy. Mashi kotiori kitonget chi age tugul nebo Italy. Tos siri ko ne nebo ani koli amu emet ne akekure ngokait 70 years ako ani imin retire. So what is the secret ako ngiwe kapkasi eng Italy kwae kasi chito koit kenyisiek ata? Okay, abesane missing about a student, a student. Toma I kasi in Italy, so I'll talk about student life. So in Italy, go on in full scholarship. That is accommodation, food, going stipend. Kora. So it's full scholarship. Inye gityo ko icheng gityo rabinikab ndege iti to Italy. From Italy, konyo koshughulikan nun scholarship na kila kitu. So in Italy, kokonu kabisa a very good health system. Amu koi student, koi health system ko free everything. You can kikonin daktari. Ako daktari noto ngitinye problem iwechini daktari ko refer niwe hospital. Any checkup you want, anything ko free ngemoni nebo Italy. Free healthcare system. Mau Kenya. Amu ngile complicated amu itinye ya angot ndetinye homa kidogo isirchini kityo daktari lechini makase kararan borto kochekanin daktari
kosirun kerichek ako ole makialda kerichek ovyo ovyo ko antibiotics ko metinye subscription nebo daktari ko makialdaun kerichek che tos inyoru pharmacy without subscription ko Panadol ichegei kabuchun alak makialdai ovyo ovyo ing emani bo Europe ako mi regular checkups chekonu in emonitoni chebo free nguni yo metinye rabinik iwendi kityo checkup nguni kot komi mgonjwa ni underlying disease anan ko ne ko rahisi kotoretin haraka kotom koek serious missing if you compare to Kenya. Ako kora chakula chebo ole bo Italy ko very very healthy amu bune kabisa in scrutiny ne kararan ama mami chakelen mi shortcut chebo amitwogik amu kipimani kabisa kindo market ko kake certify kele is good for consumption ako boishe amitwogik cheteche borto kabisa ako kirinda mionwogik ku chakula cheu cheese ne ako le choptoi amitwogik chu ko makiboishe tugun chechang ku mwanik chechang chetos kokon side effects on your health. They are really very good on cooking stuff, this in food stuff. Kora the living condition nebo Italy ko it's very good amu very strict kale nguni kotitinye kot nengung imenye kityo mami keosten chito age amu the moment iosteni chito age koibwone kityo ngana kilechinin makosa iosten chito age nguni kibeni kabisa that rule kole kotko one house one bedroom house kobo chito agenge nguni ko mami congestion chailen kebimeny ak chito ni neune so you cannot like overpopulate in a house which can lead to some spread of diseases or anything nguni ko observe ni kabisa kole ke live in a comfortable life ako ni ma interfere chi akora as a student ko ngap kunguni this time of corona ko kicham kekonech in hardship allowances from the community nekimenye nguni amu corona ko kikonech rabinik karibu 50,000 la kelechinech amu in mabendi school komie disruption of normal life otoreteke rabinik choto of which mi naona it's like wanatusaidia in a way bakoi iangaikan missing kuya kama angoda metinye kasi kotoretin serikali nebo koroni kora. Kongoi Karen, abwati atesyi nebo sea amune sikomeng'isie biik ko amitwogik chekororon cheame biikab Italy. Kakamwat kale okot ngokoiwe emonoto akiweke gaa ibwoti Italy akobo amitwogik and then the living ole teptoi biik sobetab biik ngoloto ko kararan so the environment itself is good. Imuchi itebi kokebaibaitu amu boiboi biik ako the lifestyle nenywanet ko kararan so noton netoreti ak missing nye ko amitwogik cheame kororon amitwogik machobe mwanik chelyon kikere amitwogik kou ya kamwa Karen ko noto amune sikotepche biik eng kebeberatak ko Karen nekit sikeweke kekonin boroindo imwa ng'alekuk chebo let ako tekemwoe kongoi eng biik chekakosubech tekemwoe kongoi eng biik chekakosharan tekemwoe kongoi eng chi age tugul nekakosubech abwoti ale kaicherake chi nekaisub Karen komi ng'oliot yoi Karen kakakimwa kele kasi ne kasi kakimeche teitesyi kora eng chichi nenyune nechaguani kasisiek nengile ikochi akot ki nekisemberi ngiwe olimbo Nandi Hills makiloen eng yotok ko ngichunde komi chaik ko kikoit biik cho kole biik chebute chaik ko lemek ma nenyo kasinotok ako metinye kasi ko ngometinye kasi ako kakekonin notok ko amune sile makasi notok ako kamaitinye kasi Karen Kotomo ng'alale point notok kakoteb kole amune sikochome biik kobendi America, Australia ako ngoma emotinwek chutok aeng komache koba amache acher chi age tugul nemache komanda alechin everything starts with a single step. Angot kingebwa Italy oli kochang tuguk chekikotransfer na kimi students chekikisomani tugul chemi Canada sai mi alake chemi America mi alake chemi Australia amu this comes about in that in schoolit kaikamwaun komi international programs chetos ibisomane Australia,
Canada, Toronto, US. Amu at some point kikanyor akine opportunity ne ipasomane olinba US Florida. Lakini kingawe en advantages chebo hardship allowance chebo anyoru ngolinda ak advantages amu kikanyoru kasi ngoli. Ale kaika anam kasit ing yu sasich documents cha permanent kosir awa US atya sawe kora. Nguni kuna those opportunities. So if you go somewhere, look from a positive perspective. Amu raisi angot imit alinyoru opportunity wa angot US anan iwa Australia amu makimini ngalekab visa or anything. Ako chang opportunities je promotenin iwe olinda. So about job, amoja kora about kazi. Kazi ni kazi. Angot chumbe ngoli machagua ni kazi tamu nginyoru chito age. Angot nda boss inyoru boss. Ay kazi ne tos mebwatini kabisa ile tos ai boss. Nguni ngiwege atinyi bwatke nguni ile manya ngot ma boss mi sina anything. Ile kocheri na kinye ina way itau iboishe ile let me do whatever I have to do. Let me do whatever I have to do. Amu mengen ole imutin kasi nitani. So kama jajer chitu kulale, if you have an opportunity of doing some work, any type of job, mena imuta ile imyeno is not permanent. Nothing is permanent in this world. It's just a stepping stone for you to have to go to greater heights. Majango ndeteleli podium mutai imwatini jita ole kitaune at least ko. Encourage ni jita ne maluse ni hope amu at least if they step on your shoe, they'll go far. So, if you have an opportunity of doing something, embrace that opportunity first before complaining. And the moment you embrace is when God will bless you with more on top, and many things will follow. And if they cannot trust you with the small things, how will they give you a huge responsibility? So, start small but grow big, but don't overstay. So, look around, build yourself, and macho ifanye kazi yake. Look around, take advantage of opportunities, and network as you move. Yeah. Kongoi Karen, kongoi. Kongoi Karen. Amu tetu. Kongoi nye Karen. Kongoi ose abwati ale kararan achame ngalek chekamwa Karen chokole yewe ku metor konyek, metor karik. Use your eyes. Agoi mogoi God will not give you bigger kongekonin kitigin complain. So yeko inyoru nito mining icheng neile kaikai anan kokonin yekaiyandolen mining kokonin Mungu neile kaikai. So meshe complain kokakikonin mining amu mogoi kikonin neo kotomo kekonin mining. So lazima yewe yeiwendi iboisie konyekuk, iboisie ng'omnotengung, kerte look around network ak iyai tukyoto tugul. Osea mongen uni kemeche imwa ng'olyo. Kongoi Balozi Pitaron, akamwa Karen ng'olyo nekanamgei ak tetutiet nenyo nekale boisie konyekuk ikerte. Ak kit age angot acknowledge kityo akere biik kosubech angot Ian Arap Sulo, kongoi Arap Sulo angot Dan Arap Kandie. Kongoi ak biik chechang akere koingiani kosubech. Akere kora angot kandoik ket gavana nenyu nebo olimbo Nandi County komi tune mi kosubechini kwachini amu programini nyo keshioning forums chechang koite wikini tugul kakoityi kandoik tugul chi tugul ing olimbo mashinani ak chi tugul. So kami age ne koro ngap koteb chi Karen, ngap kotebena chi Balozi mongen, ngap koteb asolaek chekicham kemi twa olimbo tulwam kole ye office ano ole yoe ngole emetab Australia. Ko the first question ko cham konyone metinyu atebe kale ibale nyeno office ne tos itu emetab Kenya ak ituyo kakechobun office. Kasi ne kiyoe eng yu ko nakamwae Karen. Kiyoe eng yu lakini shida kityo nebo biik chok Balozi maana amune matakanye chi tugul komwa kole asolenen emetab sang. Kongoi amu Karen kaimwawech, kongoi amu kaitiat imwa ile despite the fact studies tugul ko kiwe bieku cheplakwet
ibiyeku cheplakwet iyeku cheplakwet eng kebebertab Italy. Mi chito ne mut kecheng'e cheplakwet eng olimbo mashinani ako kokosoman chito kidogo anan ko kakwo chito kidogo balozi kakonyor the first degree ndelen iro mi kasit nemi yo kole chito acha aibu chu manamegei ak somanet nekiasoman, lakini ngeitu emetab sang ko boisionik chotok tugul cheketime. Mi ki balozi nekakiutien akocham ketebe kora balozi na kocham kebendi kelechi chito kokaimande sang akot tun ndakimeche kiwekten risop ko tos ne neikere ile biya eng olimbo risop. Tom imwawech Karen. Kongoi. Kongoi mising Osea. Ane kakataune ale ane kiamache awa international. And this international kotoma completion as far as nimefanya international relations toma completion. Ane ngotarta Mungu amache tun aegu ambassador. Ajame kosulda kainetab Jesu. Ako keteb ile ne tos yai tundeweke mashinani ko tos ne tos nyai mashinani. Ko chang projects che ngat kay tugul ketinye in mind. Lakini for now hatuna uwezo, but for me now ngota paringolipa sangoro amu if you cannot build build something like magigere kityo olin baga, let's see nginyo jita Italy komi kokwet nebo biikab kaa kole netos angot nyi grace ne korok before you know what to. Let's expand territories. That's what I want to say. Not necessarily kole kanyai kine visible nga, but I can do something even here, but ko benefit ne biikab kaa. So angotana mache yani a formen Grubi ne une jamii tinyenga Australia olin that community setup nemi maybe hata Oliver Europe and wherever where I will settle for menki ne unotage simuta angot kumatip kechilke nga agelen kimache resources cha kidogo jamii ka ak there is opportunity here ikementan bigangot how they can become engineers outside here amu ole kapsa ko chang opportunities bigger IT and Europe is an equal employer. Ma discriminate anybody even Africa, even one or if you have the qualification, they give you what you deserve. Ngoni amaje it's high time kumang big in Nandi County, Kapche Moywa, awabagi exploring together. Amo it's not only written, it's for Wakikuyu, Wakisi or anybody. It's for everyone. Agamaje we have that exposure. Simutange ngalali angotalen. I have my friend in Australia. Tosi connecta nangni college taga atinye jitang US. Yani that connection. See, in everywhere we go around the world, we can have something like we say, pick up Kalenjin, KMU, and we are rooted here to do something. So that's my project. Not necessarily machinani. Me being machinani jigige kajigasi nata. Let's boost them. I don't see Sikatai, but at least let's expand where we are going. Like we go and then we come back. Come again, a difference which you made. Ni guys are to chat ni machinani to go again. Juna like ki help ani go rise and go get kuya like. We deserve those kumata go grow in bigger like game meta big kemi olinda machine go grow in age ke tau territories alango lebasa kongoi nye Chematia abwoti ale kose kandoik chito neikere kele qualified eng ngalekab ambassador kimakun chemiach kotatun kosulda ng'olyong'ung. The power of the words komotoni eng sobetab chi, so yeimwoe kunotok kemakun sikosulda notok ko kongoi eng bandang'ung nitok imitei, kongoi eng tuguk tugul cheimeche itokchigei, kimeche kesoun ak kemakun chemiach. Kongoi Osea eng boroindo nekoiib eng kebeberta nobo Australia sikemite tugul. Kongoi eng akwek tugul chekousubech eng programit nenyonet nebo Igere ne chitab Kalenjin. Kongoi mising Karen. Chi age tugul nekoisubech kimeche kekonin boroindo Karen imwa ng'alekuk chebo let
Akemagun chemyach akesom kele eng betusiek chemi tai kotaketachin amu kimeche kora tun kait Slovakia kaisetlan kecheng'in kora kenai kele une amu kacham inyendet komewendi akitor konyek, iwendi akiker ibitebi ing yoto kobit kiy kora nekararan imach kimasin. Ng'oliot nekemwa no ilen biik cho ilen ngoma America kobet anan ngoma Australia kobet, ngoma UK kobet, so kero ile chang boroinwek. Ngiwe olimbo Italy ko nyamnyum ibinyoru nafas anan ko oret age neimondoi siit ole koimache. Tai itinye maket inyoru maket korok akinai ile ne neimoche. Yekainai ile imoche ne ing'ololchi Mungu neng'ung kotoretin. Karan kimeche kekonin imwa ng'alekuk chebo let akemagun chemyach kisoun kongoi eng nyikainatet neitinye, kongoi eng ng'alalet nekakeng'alal, kongoi eng tuguk tugul chekoimwoiwech, kongoi eng sigik eng kapchemoiwo bicho tugul sigik ngot komi Nairobi anan komieno akot agui nekikorun nekiyai tuguk chekororon kemwoe kongoi eng ng'alek chekishikomwaun chechotok iborioni nguno. Ko kongoi eng sigik tugul chebo kapchemoiwo, kongoi eng tupchoshekuk. Maimwoiwech kityo Karen, kakas kele konyekoitebi eng olo itinye chepkamating'ung nemi soet nguno keng'ololi neitei olimbo mabitebi buch, ibikos kong akiker ile wel kianai ako kianyoru choronok, kiayai networking, itinye chepkamating'ung ne ngeng'ololi nguno kofloni ite mutai olimbo Siena akowendi kosomonjin masters eng biology, ine ko kikotar eng university ko koicheng'chi boroindo eng olimbo Europe. Mataiker akot ile America amu kibit boroindo eng yundok ako kainai. Ko Karen, ameche kotomo imwa akobo chepkamating'ung neitu mutai olimbo Italy ako uni katokchingei sai komi oret kowendi Doha nyamong olindok koit mutai, atya imwa ng'alekuk chebo let Karen. Kongoi mising. Kimakchini chepkokee banda nemie, inendet komi oret ako takchingei Italy kosomani Masters of Science in Biology. Kichera akine chepkokee kingoro kole kagraduaten kole ako iwendi ainaini kole akine amakchinigei somanet eng olindo. Amu kigraduaten akotebi 1 year nga kitom konyor kasi age tugul kole ara takikochu straight amakwo atar akine kenyit agenge amakwo graduaten ako mengen what plans God has for you. So kotyem akine kotoi application akine pole pole kaidani akine kimakoui nenyi amu at least kikanyoru kiangen tuguk chekimache mising. Ipkofaulen nguni kotesetai in lessons online. Lakini kongoit nguni the practical part kemache keyai eng school. Nguni koyach konyo inendet oli sinyikotare somanenyi ngoli. Kita nebo mwisho ko kamache amwa ale never lose hope. Ako in despite of everything, if you have a vision, go for it amu if you don't go for it, no one will go for it for you. Mami chi netoretin kabisa. Kotko metoretkei kityo komatoretin chi age amu the zeal is in yourself, so you have to start pushing yourself. Mache iyoktegei mwenyewe sikotoretin kokwet anan kotoretin sigikuk chi age tugul. Amu ngikilgei angot ko mi konyek kila mahali kokere chi tugul kole angokiligei chichi kosapotenin akine, angokiligei chichi kosapotenin. Lakini ngitabankei akile uni mamache chi uni koui koapproachenin chito amu mengen kole ne neibwoti ako ne neitokchinigei. Nguni imache chito itinye maket chito iwe mahali icheng chi ne mentor sikogaidanin nekikwo that field akotoretin ang maisha neng'ung atkan tugul. Kwane nguni kingaitu oli aro ale ngumaya chichi kekure Professor Lumumba. Ko Professor Lumumba my mentor ne gaidana atkan tugul ngawe sakwama alechini professor kiaito ano yu. Nguni I want somebody just get a mentor siko amu tokos orani kemi tugul ako tokos kabisa nebo kwang'ut ngomanamin chito eut
iraraktoi nimoingete kokeny. Nguno amait yotok that level inyoru chi nenamin eut kolechinin angebe yu kosulda magutikuk tugul. Nebo mwisho amache amwachi ko chepkogei kokwetab Kapchemoiwa in Nandi County amu kikoek my support bill mi biik chemi America. Pole agere Hello? freezeni agere ke freezeni ya testai Karen. Koni kalen nebo mwisho ko kamache ale amwaita kongoi eng biikab Kapchemoiwa amu kikosupportena, kikotoreta sigikchuk, yani biik chemi atkan tugul kingagraduaten ko kikimi tugul koboiboen akot kialo lakini kiakas ale I am part of them amu kicelebrateni tugul akot ndaki WhatsApp kosoiwo atkan tugul kongoi kabisa Kapchemoiwa ngiberurok akot kotestai ko grow in community notok amu very precious people chemi olinda. Ngimwa ki kidogo kakotoretin kokwet mzima. Nguni amache acher kokwet age tugul ale ya kairo ile kamach kosop chi anan kolya otoret amu mutai ko inendet nenyikotoreti biik alak chemi ground akichek. Matokergei kityo on individual level or family level, but okergei as a community. Because the success of one individual in a community is like the success of the whole community. Akiwekchi Mungu kongoi kora amu tamamakenyi tamakimi ole kimi. Lakini amu kicham inendet kunotok kiwekchini Mungu atkan tugul. Kongoi nye Karen, kongoi kimagun chemyach Karen yeiwendi iwe ipasueni dreams chekuket. Kongoi amu kaker kende level ing'ung kwa barak eng mising okot mentor neng'ung'et Professor Lumumba ko chito ne atkan kora ngimeche ikas chi neng'ololi komie iwochini chichotok si okot ngomecherake kocherin kityo ng'alek ichekei chemwoe. Ko kongoi amu kicheng boroindo okot koticheng kot koek chito neng'ung. Ameche tabwatchi chitab Kalenjin alechi it is free to dream. Free makiyale kirwotito. So free irwotite. So kwamu free amakiyale ko kararan irwotchi ki neimache. Yeimache imache ki irwotchi kiyotok atya ibuilden goals towards achieving your dream. So it's free to dream, continue dreaming. Koiu kamwae Karen, it is free to dream, continue dreaming. Iegu ambassador na akemwa the power of the words komukoksei. Mi Mungu nekichobech akochobe tukche tugul. Kongoi ing biikab Kapchemoiwa kokeny, kongoi ing biik chekakosubech, kongoi ing sigikab Karen, kongoi ing tupchoshekab Karen. Kimokchini Chepkogei banda nemie yeit mutai imwoiwech anan betusiek chemi tai kemeche kisub kele une. Kongoi eng chi age tugul nekoisubech, kongoi eng boroindo nekeib kichomok nebo iman. Osea ko kongoi kora amu kaketebi tuwai eng programini akoi kakesunetab programini. Ko kakikesu tetutiet nebo betutab rani, makingen kele kibendi ano eng wikini anan wikit betusiek chemi tai kimutwoktoenyo nebo namba 12 kotun kemwoiwo kitieme kecheng biikchok eng tokwek cheterchin, emotinwek cheterchin, boisionik cheterter cheyoe kemeche kenai bandab chi age tugul asicherake. Amang'u ale kaicherake chitab Kalenjin eng betutab rani. Amakun chemyach akoi yutok ameche awekchi Osea sikotarwech ak tiendo ketoroti tetutiet. Ngamwakwok chemyach akobirok Jehova kongoi. Kongoi balozi Bitarono, kongoi biik tugul chekakerichen so far. Balozi kokakerichen kang'ololchi Karen biik 2,000 chekakerichen eng betutab rani. Bichotok ko biik chechang. Ameche kityo tibolaikan tiboshean sikonyor biik cherset neka angot Karen kaicheret ak icheket. Kakonech akichek ak balozi kotikemwa kotiketach toek eng betusiek tugul sikosikchi kocher biik alak. So ngoberurin kamuktaindet kimakun ki age tugul nemie amu every part of your life kotinye an inspiration. Every step nekimakan eng sobet ko motivaten. Ameche acherin kityo Karen, ameche idocumentan safarit neng'ung ak isir kitabut nebo safarit ng'ung amu ng'alecho tugul cho ko you deserve to be at some state kotun kotitinye tabut neichere biik alak akobo bandang'ung amu
kakekapchan for 2 hours lakini ndakatiketestai further kokatamuch kebe for 4 to 5 hours. Balozi ngeng'ololi kotinye tabunyin nekikosir balozi Peter Rono ako koborye komong'u nebo oeng anan nebo somok. So angot ane ko kacher age personally, so we will keep rolling kyoe as much as we can. Biik tugul makimuchi kotikaknolechanak lakini kilen kongoi olaikan oshian ongebe YouTube kora ako subscribe our YouTube channel. Kongoi kora ak biik chekitoretin ak kiit kora balozi nekamameche aketara mamwa. Ole kianyorunde kasi kora eng emetab Australia balozi Peter Rono ko kianyoru through kanisa. Kiawe kanisa through Sunday ko kakelecho mi manager nebo kanisa nebo one of the ole kioe kasi eng olimbo Reserve. Kelecho nyikosoe yu ako member nebo kanisa akonyone awe akine kanisa ku the same story nekamwa Karen. So ngetuye kanisa kinde grupit aba kanisetab SDF kinde the same group chekikure Sabbath ko ngesoe kanisa ketebe questions so active ing yotok after chat kityo alecho mi matinye boisiet kelecho atau kasi mutai betut nerube awe kityo kasi betut nerube ako kabanamchi opportunity nanyu kanisa. So bicho bendi ani ng'alechu ko much kochorchin asista eng oret nekamaingen. Kongoi bikyok mabeku ng'alek ameche kityo kotukwech Arap Kimeto ak tiendo nenotok Igere ne chitab Kalenjin. Magonyolchin chitab Kalenjin kochelewan. Namge chitab Kalenjin